Marona soifua tala flawa le amatangalo nei wa yaso I se whapoponga fo'i o tala fau le Radio Samoa. E ono I le fua mafui e le malose le mafui e walulu I le tu isasae o Afghanistan I le sa lata le tua oi ma Pakistan e pe ona whamania mai le United States Geological Survey e whai mai ripote le CNN e lata I le afa miliona tangata e le tau mate na o lata u whaalongoina le malose le mafui e ma ai titi mai pe to o iwa tangata o whaamawina o maririu ma le to o lua spururima o lo marinua I tu na fia. O lo iei isi ripoti wa ta wai wo asu le lua se furu le au maririu a lo o whaataria se whaamaoninga a wa whaero mai se so upo le Taliban o le teimi nei o lo o iroina ma siaki a afianga o le mafui e no fuanga na matua I a afia ma ua lipoti e whātesi ma le lima le malosi o le isi lulunga a o le isi lulunga e lima tesi ma le lua le malosi. Whaangasoro ngā ruenga fsoswani ma le whaamautuina o a afianga o le mafui e a o ke topa le lua afe lua tolu e siria ma le lua afe tangata na maririu se mafui e fo I e ono tesi ma le tolu le malosi na a awhia I le tu I sifo o Afghanistan. Wa ulu wharewa malosi le Houthi rebels le lango iei Iran I ofisa e lua o malo au whatasi le laumua Yemen o Sanaa. I le mai o le suetasi talu na whaeroa Israelu o lato whasi o tia pāre mia o whainga malo lea o le o whaatontonu le rebels. Whai mai le CNN o ofisa o le World Food Program ma le UNICEF le ana ulu whale iei le Houthis rebels ma o tau fia wha maro si eisi tangata whainga renga mai le World Food Program ma nisi mai le UNICEF. Ma muri ane whaeroa mai fo I le sui o malo o whaatasi o Hans Granberg e se fulu tasi tangata whainga renga malo o whaatasi o awe wha marusia mai matua I te e lava I rea tūranga o whaia le rebels. Whaeroa manino e Netanyahu o le amatua I totongi lava le Houthis se tau tele moa lato ngai o inga whaatau te e whaia pea whaasanga ia Israelu. Wa whaeroa mai Israelu se tasi ripoti o whasi o tia le so upo le Hamas o Abu Obeida I sa lata wo so whainga I Gaza. Wa aveire wha malo le minister puipuinga Israelu Israel Guards I vanga awa Israelu ma le vanga le puipuinga I a lata wo so whainga. Ele I whaamania mai le Hamas pe moni ia whaamataranga ai whai mai le BBC o lo ta ua fwoi le mariri wai manisi o tangata lau tele ina ua ospa ia Israelu isi whale te tele le tūmalo sa whaia ia I ospa inga. O le ospa inga na whaia le stona ina tenei au whaanga solo I pia fuafuanga Israelu mo Gaza. Ua mai a whaeru ane fwoi e Gads o le a taura I fwoi isi a lata ospa inga I isi e to tele o paanga a Obeida sa o lato ngā rurue whatasi. Mai I Aotearoa I New Zealand wa whaamata te tele ane ta I o le Pasifika lu I tau. O lo whea ngai ma tangata whainga ruenga I Aotearoa au le ito e fo I atu motu o le Pasifika pe a mai a ngā ruenga whaawai teimi. Whaeroa e whaitau se lau tangata nanga I ane Wellingtone mo le konferenisi le Recognized Seasonal Employers Conference ngā ruenga whaawai teimi tari malo ai le Horticulture New Zealand I le Vasanei. O le whaamoemoina I a sira I nisi o lui tau I lea au onanga mo se fulu walu nei tausanga o whaatino. Whai maire o New Zealand o whaamaumaunga mai le rua rima, wailo ai e se lau fitu lau whainga renga o lo iei pia I le scheme lea I vaenga SS o le au onanga whaapertani eina le horticulture ma le viticulture. O Vanuatu, Samoa Matonga, o lo au pita to tere ei tangata whainga renga whaavaitemi ia, I lalo le porklame, a wata ua sala iti te au whai o le au whainga renga mai ia tunu I le tausanga nei. Beita o Papua Kiribati, sa wa ia le to tele ane o tangata whainga renga. Sa no aire sui mai fiti le rei tiofa pa malo e le fesiringia, le tūranga anga waa o tangata whainga renga ma le Pasifika I Aotearoa. Beita o le tūranga I whatatau le anga waa o New Zealand, e sa undia no fuanga talawhianga I au ma waitanga ta whainga renga, mani to tongi talawhianga I foi, mo le whaongaina o ia no fuanga. Talamuri, ua matua I le fia le tua ngai a Kiribati, ma ua wha leo airo lato le taria ina, o le mumuso le malo e wha whina ure mata upo e wha tatau le wha malo lo le tu mau, o le wha masinongo o pidia le tunu, mai le siria ma le lua tausanga te ruai. I le whae unga le rua wherua na wha lea o ngai nai, le wha masinongo o piri,
Le urua I polo inga le whamasinonga mawalunga, ave se ai le whamasino David Lamborn, ma toi whaatonu ina i le whamasinonga mawalunga I toi whaafoi Lamborn, I lona tō whinga sai ai, ona ele tusa ma le whaavaira la tau whai unga na whaia. Wai mai le whamtaranga me le official president o tāne tita mamau, o le lātou popolenga, ona ua vaia le whaawau pēo o sa whainga anisi o whaamasino I polo inga le tū la whono, ma le mumusu e whaalolongia le whaavae. Wai mai le tuangai, o nei tau mawhainga umaina ia alo fia I le whaia o le ami o tonu, ma whaatua ia I le whai unga e whaia, se tasi le nei o mata upolo o anga I tonu le whaavae o le atunu u, ma le tū la whono. O lo ta ua isi li poti a le teo whaaba malo New Zealand, o le taitai oro ia I nei o le tuangai a Kiripati, o le whaletua leo le li loia o David Lamborn. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le amatanga o le nei vai aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Tabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. O le teime whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le tauwanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le Communiticta. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O mana o mie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vai tamai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le manu lula wa i tātou I New Zealand, o le maua vo le lua salau tala I le sei le DigiCell, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua salau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up lua sfulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, I le MyCash a le DigiCell I Samoa. O le awha yela sei as freile te tasi, ma o le ni whabitoa e amanta I le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua sfulu Maleono se tema e inga o le nei whaapitoa seki a DigiCell. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatu ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai.
fia iai Hangi mai se matangi E momoli atuai Hoku alofa ila Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atuai Hoku alofa ila Samoa Matalasi Solo la foia una paolo Luna sami I la pe asulungia ele masina Viva a pefea Nangalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Tangi mai se matangi momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Matsamofie, le afi pe asa vali Lona la lele, mafolinga e filanua I Befa a pefea, nangalo atu olo wingoa Samoa, ole penina, ole vasa loloa Se matangi E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Uso, mai o aure wo sengo wefa. Angi mai le savili, I le tui matu, fa alongoina, ona malu. Ako fa atali, I le fa atali pasi, le taimi, e mana vai oi hani. Ua te a ole ono, ua na olo unofo, ma le popole. O si o uloto, vili lau telefoni, po ua e mana. Ai tali, ele fa atau vai fala. Ua solo le falute, ua malo si le tupe. O fea e a lea rofa, ilo tau tonga ua manu malo. Fa'a o sosola, o fea e a lea rofa moni, se ia o I le o ti ua sui ai lo tau fi.
tau vai fala ua o valo leanga tasi la upaanga la petimu e whataua u apainu o pango ma u fifa alifu e tau si aila u whana ma o si o uau a olea ua e taua nau e te whealua i solo pei o e se tia polo vai lo isu e whai ma solo ua solo le whalute ua malo si le tupe o whea e a lea rofa i lo tātau tonga ua manu malo whaao sosonga o whea e a lea rofa moni se ia o i leo ti ua sui ai lo tauwhi se ne we whatoe fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa e te sa o roto ai o whea e a lea rofa moni se ia o i leo ti ua sui ai lo tauwhi se ne we whatoe fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa e te sa o roto ai Usolela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Osolela, susulu mai, wa o mana tua ai. La u Samoa, le nuku o se nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, te mamai atu ai. No, ua lo fai la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi. Ia, talofa lava le pai o mawalunga, o le whaafonga tā puai. Ia, e maise fo i o lau sila mai moa, Samoa le atu nu pele. Ia malau e vanga i lunga o apia fōringa, ia e mai se fo i le upenga ta whailangi, ma le tātou wala leo. Se fulu lima i watolu a mo. Whatalofa mo whalofa i ate oe, le atu nu pele i le nei fo i amotanga o le vai aso. Aso mua o se tema. Talo whai. I le sāwalinga le atu nu, wa tātou tū lau ele mai. I le aso mua o le masina o le naiva o le tausanga. E wale o toi mamau fau di aso i ae tātou patipatia, le kirisi masi ma le tausanga fau o lo o mua. I le alofa ma le anga le lei o le atua e tai atu i ai, i a le fō launga ma le sāwalinga a le atunu. Sa ofa la le lei le atua, ua tuana i atu fatia o le sapati i le aso nafi. Whapea fau i le whai unga o le vai aso. Ai maise o le whai ngā filifilinga le atunu. Sa halo atu i ai le atunu pele Samoa. Ma toe fo i ai e fasili i tangata e ona ia le pule. O ai tau te mana na o i ai. E toe wha fo i mai. E tai le sāfo lau o le atunu. O le nā ua umana tulei ma sau noa Samoa. Ua fofola fo i le fala o le atunu. Samoa have spoken.
Ala isi mea le tau te whātali de iai. Ia, ma lo le soifua madria. Whapui moe lo madria oe malau ainga le amatali o le amatanga le neifo i vai aso ma le nei masina. Ua le mawhai ai o na tele ngese ai le anga le lei o le atua. Ua ia le tau i masui i o tātou winga whainga tā, ma tātou a mionga vaunga tā. Ewa tātou whailoa ai ai i le talie ma le fia. Ai atu le nawa i aso le tātou whainga filifilinga. O nai motu ngā awha i le aso tō nai ina ua mai ona ta oto mai. Ia le whaatulanga ina o le mautafono ma le pale mene o Samoa. Ia ma le tolu se fulu ma le tolu o suyu se fono ma o le pale mene. Ua toi manu ma lo mai ai ina foa. E tele. Sa le i manatu ia te au lava la tau ia. Sa le i manatu le to tele o le to ai ngā mea le whai. O le to ai ngā taulu unga le o iai. Aia, pea no uwhai atu. O te langi pea le pese, ma momoli atu le atu nuu, ma tau atu bea o le atu tupu. Tau whai atu. Le tolu se fulu ma le tolu se fulu ma le whape o fo i le tolu se fulu ma le ono. Ia no foa, e manu malo ma iai la uli ale mali atoa. Le pale mia tofia whaarioni o lo whaatalitali i lona whaatautonga. E ma eu lava. Le matau tia o wa venga e whaia le tua mo lona atunu o maona tangata. O se malo fo i le tau le whaperetania. Neck and neck. E tau whai tutusa uma. E mua i le ua. Pe mua fo i le isu. Wa te ai tua mele mua i le isu. Pe mua fo i mea tu unga solfanua. E le solfanua e mua i mea fulu o le isu o le solfanua. Po o le mua isu fo i o le solfanua. A le tu unga la. O le ulu atoa ma vai o le solfanua. Ma le tino atoa o le solfanua. Ma le siu atoa o le solfanua. Ia, tātou te talie, ia, masi i le vi inga ma le whaafitai i le atua. Tātou te mita whaiae, ia, ona o le tūlanga, o le anga le lei o le atua, e maise o le file mu o le atunuu, i le taimi na whaiae la na filfilinga. More on that to come about the election, the ins and outs, the expectations, ma mea na mawhau i ei tangata. E re ngata i sui tau wā, o sui vi whaolioli, i a whapena fo i tangata pālota, o tangata o nuu, o tangata o ainga, o Samoa i Samoa, ma Samoa i atu nuu i whafu. So powerful, the people of Samoa, the diaspora, the international diaspora of Samoa, outside of Samoa, as brilliant and overwhelmingly amazing and unbelievable. Malo le tapua i Samoa. E le ngata i Samoa lava mo tātou lau whanua me lele. Ae whapena i Samoa i atu nuu e fia matulu inga e fia le lalolangi. O whea lava o lo no pia i ai Samoa. Ia e lua le tau nuu ngole. O se tau wanga, ma se feelinga. E le mua umani wa. Ai, e iai i lātou, sa lātou langlangoina, lea pāti, ma lea vaenga whai. E iai i lātou e matua tau, i le tini le lātou, tapenanga, ma le lātou tapua inga, tau nuu ma le manuia, tau le ai o la penga, pāti patia ma fia. Ai isi, sa lātou muli foi, ma tāpua i ma ave foi le lātou talitonunga, i nisi vaenga whai, ea ma la lango foi ai,
ai le tau lau o le wha moe moe. O le ala le mea tupu. O le wha noa noa fo. Peitai ua uma na whai a tātou upu. Ma upu fo e le lai tu vai o le ua malolo nei. O le alawa le malo e to tofi mai e le atua e tau wala mai i le pālota a ta ngata lau tele. Whai le nā mō i tātou. Ai ale bere wa e whanongolonga tunei ai. Wa tautu ua i pa ua mafua i se ale whaia ina male malolo o lesi. Vaenga whai. Ua whapena o na whaolo a taua. Ia matutu peo male afi. E whaafi ai loto tangata. E ape a mali ia. E ape a mali ia. Malolo ia whaata mali. Tau te le malmalama ma whaalongolongo le nā upu. O le mea leo le whaolo a tau. Ma whaafi ai peo o tangata. O mea nā tamaiti. Mea nā tamaiti e le aini ma whau. E le aise tō wha, le aise whautanga o iai. Le ai fo i se manatu i le vā le lei. U whaafia na whaila, ua whaalua. Ua whaalua le lei. Pālota lau tele a le atunu. E malolo lava. Lea leina whai atu le astonai. Tuila e pai. Ma le nai i tu vai, ma le nai tu o le ainga. Lea sau tō whai bai. O ai lava le vaenga whai. E tu tofi e le tua. Tau wala i le pālota le nei. Whai le nā mo i tātou. Tātou la langolo i ai. E opo ma o pongi. Aia. Nga vo pepelo ma ngā kala ua whai. Lau vo i la ia leo le whaamsinonga. Soli tu la fono, soli whaamvai. Wale i longa se me tautu wai i ai. Ai leilo, o le pule a tangata. Nea voi ua whawhangu mai, ma whawhau mai whapea. Ua iei mori mau, ua tupe tangata. Ua totongi le palota, ua whatau le palota. All sorts of excuses when you lost fair and square. O le mea taun tau whaia. O tau nei teitai, a tula epa, whantoe, mai fo, ma tino mātutua, ma limong. O e whāto ese i le ainga o le HRPP. Whāto ese ma whāsifo. Ma whāmalulu i le ainga. Ma le au lango. Po whea ua o pū oi lau tau tāpenanga. Ma lau tau ma whainga la lafua mai le wha le todu i a te utau. Ai leo le whaolo a taua o langona o tangata ma whaipe i tangata. Giving them false hope. We won the election. Somebody stole the election. It's just like Donald Trump saying the election was rigged in the United States. Yele uma, o te pisa tua i pēr ma vatu le nā mea. Nā lau o ina ua malolo. Nā lau tau se silatu i le astonai. Nā le pūndo nou mo i ini mata o mata o le whaasisia ma le whaanoa noa. Au umana o whaaftai atu ma whaamni atu fhoi. Lau sunga tu le epa ma le aia, vaenga whaapawhai. Ai puna mai lunga, o le mea lava e tasi. O le tau ma whai pēa, e whaatali tolu tangata. O le anto malo, o ia malo o le sefulu lua. I le nao se fulu lua no fua. Ma no fua e tolu se fulu ma le tolu. Where did that come wrong? How did that happen? Io, mena le ina foi. O tau nei o te tau le whawhile muina. Tangata. Ma e lango atu i ate o tau. Ai le o le whatu pēra o langona. These are false hope stories. Ona ta oto e ala ia le ina le ti ngā ma le mawhtianga o loto tangata sa ta tonu i ate o tau. Aia. Nei loa lava i le asolulu, asotofi, the moods have shifted. Langona o tangata, ua whaalongo mai. I le se senga o le meo le tufa ngā tupe, ma le atina e.
e mawhai o na toe ola mai, e tua iai le atunuu. Over and over and over time, developments, atinae, investments, te ngā tupe, ma awala e toe sa ili mai isi tupe, ale tupe e tufa, e pē, e mate, e oti, there is no return, na sui la ngona o tangata. E pē e sa ola kan pale o sa vea. Ia mai ngile ngale ai, ngale kasi le vai asu e mai ele se, le lima se lau kāla. Ia ngai mole ia kuala ia leo lo mangava mole si spultasi masina ma le tolu vai aso. No return. And that's only it only happens once a year. Tasi i le tausanga. Nai toi whaatalitali e tu fo ila ia lea i le si tausanga. Whatalofa e le tawhatolu le vānonofo Samoa. Pa ia mamamalu faa le atua, pa ia mamamalu faa le malo, pa ia foi mamamalu faa le anganuu. Mau tūlanga, mau puepue, mau tūlanga falupe, o langi ninili mau langi sisili Samoa. I tawhai fio le lalolangi o lo onopia iai, masala lawai, le afe ma afe o le mamalu o le atunu, i ono tupu mo na e. O fale tua matausi, o le tupu langa televou, o alo mataba whanau o le atunu. Sa ulu wha o uma, i malae matupua, mala o ai o Samoa. E ala ilunga le upenga te whailangi, o whaasala launga, o le itio ma televise, ona o lea, o le tāpua inga e fia mana malama ma fia i loa le mea o lo tupu i le atunu. Nā le mea ua tupu nei. O lea, ua whātū lai e le tua. Le tua au, le tua malo, ua fusia le whau. Ua whaalia le finangalo ma le tō whā le atunu. Iei se mā salo, ana mā salo e tutusa. Le palota. Ale mele ua vavai. O le maunga solo, it's a landslide. Le winganga nao le upo tau le landslide. Solo le maunga. Ia, whaatalofa ma le whaaloalo. Ma ofa alofa atu le tapu inga ta mamutina ma tutua le atunu. I was so inundated with the love and the support from many of our grandparents, ta mamutina matutua. Wala au mo le telefoni, le emaili. E momoli mai le whaaftai ma le whaamaro. O whaatu momoli I le atua. Whaafo I le vi inga le nā I le atua. A whai wa iei se sao I matau o le atau o sevea, ma le au whai ngā luenga nei, ma le pulenga le Radio Samoa. Ia vi ia lava le atua. Whaafoi le vi inga I le atua. Fusi lapa o malo ma momoli I whonga. Wa uma le tau sinionga. Wa sao noa batulei tangata o le atunu. Wha sino lima. Tanga loa lima tusi. I le susunga I le na auli. Ai whaafonga I tala na whai le tai ao le astonai. Le voi la o toi fisiringi ai le tūlanga. O le iei o se anga waa mani whai longa. Mani to mai o la auli. Malona au waa o filifilia mai. Pe iai ni o la tau whai longa. Mani tike ri ma universite ma onga ma o lunga ma matata ese e wha foe ai matai le malo. Tula epa malanai tu. Na ona o wha tepa ia te otou. O le amatanga o le ngā wenga tā lai ma le fausia o le ngā wenga le atua. Na fili ai I Yesu Keriso lo na au so o tangata ma te tiva ma le le tā woloa.
Le aini o lātou whailonga na au mai in university man matata ese o le lalolangi mai Jerusalem ma Israel. Aia, na whai e le atua male ali whaola a vea i lātou. Oni whai Faiva i tangata. Lea lale me tala loa, ima whasiringia. Lea i ati po o le anga waa o tangata nei mani o lātou whailonga. Oi foi te masani na e tala noa i le tuspa ia mawhionga pa ia le atua. Whea nei la o iai. Le nā malamalama. Ua puni tia ai au mai e le ti a polo. Ia manatu wha sausili wha pēr. Le nā ua umana tau tino e le sunga lauri al maali atua. Ia mo i le isa o whailonga. Mani o kikeli. O la u tau tua. I luma o umatua. Male tua o la u apa whano. O la u solo whawhano. O la u valusanga. Ma la u sua vaile nale. Ua whapu lou a wā. I la tau te fo e ina i le asua tai au. Ma tau sa sami matali e le sua. A wā fo i o le mea le nai whai e tātou. O le asua na nafi. Ma le tai au na nafi. Na whapulou ma tā pena ai o tātou mātua o langa mau te sā. Le swa vai tātou te fufu e ina. Ma susu e ina. I le so. O le tātou tiu te whaimal ma tā whai o i le nā. A ma he o na tātou tāu sami ma ai ua ma ona ma lau le lei. Tā pena le swa vai mō tai au. Le tupulanga lalo vau ale nale lātou te su e whoi. Le ufi mata le nā, o le swa vai e tau ma mawhai a tai au. O le alesi me e whai, o le lātou tiu te fo i le nā, o le toi tā pena o lesi swa vai, e fu e isi tupulanga. Iona ta latu mālua. Eoi, o le tā ua le nā, o le filifilinga le atunu u lea na whai le vaso nei. Vai aso ma le whai unga le vai aso. Le nā, wa umona o mamori atu le whaaftei e a tātou pāanga tō tino. E mese le mamalu o le tātou wāinga whaasala lau. O uso matua whaafine le ngata o le Radio Samoa i a pia. Whaapena fo i le au whainga luenga i New Zealand. E mese o tātou uso. Sa tutu whaatasi, malalango whaatasi. E pepese, ile pese tasi, mai le i tū lau e tasi. O le vi inga o le atua e fia. Poi mono, anae maasiata, le tauta ia e malou tau. Sa fulau le ataua, masauni, mautau umolo o ngā lulu e. Sunga tu le epa, whaafetai, li o sua, ma le au whainga aluenga, o le si ufufonga, o le tai au fau. I Long Beach, i California. Le fionga ia funti au loa, ma le Polokalambe, o le Turisi Samoa. Ia maisi to tele o nai o tātou uso, e whaatino lava nai a lātou podcast, lātou te lalango mai ai, ma whasoso ni mai, e whaalau tele le savari. Ai pe ia mea nana o whai atu ai. Awa uanga i fo i lava tula epa lātou ia wha amau popola na media. Maana tangata whaasala lau e o avatu le lātou mau. A o tātou. E le ngata le tātou mau. A o le tātou wanga waa e whao ngā ai upu e momori ai le tō wha. E le io o iei lau li. Le pēr no whai atu leisa panga. Leisa panga ali a tau sa vea. E o lona whai le tō wha e momori. E ese a upu e mimilo i loto tangata. E ese fo i upu e whao ngā e tō sina mai ai langona o tangata. To convince people that this is the true gospel of Christ. E momori le ata. E momori le fia. E momori I upu wi ngā
e manino i ai le whaatoa whala inga le tangata. E whaingo fie ai, o na lulu ina, le tali tonungo le tangata. Ia sa ole, lo kwa maleo sa veo. A umana watu le tātou ngangana, pe ngangana la te mai o aso uma e whaingo fie ai, pe o le ngangana, whaata mali. A whai au te mai atu ele mawhai lava lae, ele i tōsina mai lava. Ia ngangu lo, ele ngangu le spala. Wale mana ele ngana fa sa mo moli lo mal sa vali ele ngana fa peritania. E va tu la e sili ko mana mala ko inga mo ma ko ele sa vali lo va tu fa peritania. Nei lo sa vali le mo moli atu le. Ele ngana sa mo. E. Era no foi, anu sa e. Nei fina unga. Wa wha muta wha fursei e tātou o mai re o e whai le palota wha nati nati. The snap election, it ended in 4 years before. Next year. But now I'm so glad it's all over. Mai le te le foi. Se isi maenga e toi o iai, ni suinga i le whainu mero o iai. Na pau mea, nalu o toi whapopo. Le tolu sa iai, a le whaatotua i le atua sa mo ua tasi, le nale o toi whapopo ia isi no foe lua o tolu li mai sa whata lua. Toi tu lai mai e nā tupai i sa whata lua. Si omu, nale o toi tu lai mai lesi no foe whapopo o toi manu malo mai. Tu le ota ansi. O tova mai le. Ia amantua le alu ale. O le fionga. Ia tonu fuamboli. O le sui te mai tai o le fast. Leana te mo e vai munga wha. Ana palota o tu la lata i le tangata leana man malo mai ia 5 gram tuala u le lei. A o ne na fai tau. Ia palota wha apitoa ma palota. O le unua i palota. E ono manuia mai ina. Ale manuia mai ina. E ono manuia mai pe a o ina activate le se 50% o le tula fono le na o mai o le formula. Wa le ali avese. So you see, there are a lot of chances. There are a lot of chances where another member of parliament under the fast leadership or flag would enter parliament once again and adding on to the numbers. Yeah, Talo fai ele anga le leio le atua. O tato loi mata. Na tātou mo moli ai le whaamaua lalo I luma o le atua. Ma tātou sāwa vavali ai, ma watu o tātou mana onga I le ponati o le sātauro o le li whaolo Iesu Kiriso. Wa whaafafonga Iova I le taulanga o sitia. Wa sila Iova I mawhatianga ma mea o tula I mai I le atunu. Ma ua ia le manatu ina ia toi fo I Samoa I le polonga. Ia le manatu ina ia tātou toi polonga lava I tātou ia I tātou. E manatu ai lo loto. Le ali e alunga ai le whepo. Ao o le tai ao wala fai. Ona wawa ai atu la ia leo. O le tama o le asauni I le taua. O le taua la palpa. Ma le toe aso nai mua mua. Wa fasili le ationgi e talo o whai lo ta maa aise ae susu ai le ali. Lea e te alungai. Ae tali le whepo. O uloi mata nā.
e malingi mo oi. Ina ia manuia lo alo Faiva i le nei aso. Tātou mafau fau i ei Samoa. I se e lofa i nā tele, e moe le whepō, e pō le vai, a e malingi o na loi mata, i le lofa i lo nā tali. Whapena le tai au le nei Samoa, loi mata ia ua utu o Samoa, leo o momoli i te whau. Ele umai. E uma. Pe a whai e loto maulalo, tuila epa, mawhia me, mai lato uma. Aua nei to e wha fe fete ina, ma wha fe ai tangata, ma wha fe ita tangata. Aua le mea sa o ale nale uta whai atula epa, male ala, masa fontoe. O tau te whafo ina mawhtianga o tangata sa tau mulimuli a te utau. Samoa, ile nai tu vai afio mai, o le tula fono ua whaatula i mai o le navatau, a le whaatua tua i le tua Samoa ua tasi, ma le sunga le lauri a le mali e tua, e mo i tātou uma. Ile i whaia moni tangata na o na lango le fast, le ai. Le navatau le na mo Samoa a toa, e ui ina ua le aise kola, le aise pelenga, le ai nisi mea, o mai i lalo i. O le tula fono ma le navatau lena tapena mo tātou umba. E le whaapito au ngafa. Ma whai mea whaapito ai ua o nisi e tau i ai. O Samoa a toa le nā. Le tātou manu lau ti le nā. The manifesto was written and produced for all Samoans. The mandate is for all Samoans, not just fast members or any other. It's for the whole of Samoa. Nā la ua ki aile kola, ai o mai tātou te o i lalo le whaamalu lea. O le fo e tufa tupe i, a o lo tufa ma le mawhau fau le lei. E to e ola mai ai ati na e, developments, investments. Tupe fau, mawhau faunga fau, whaatulangana fau. Na ia manuia ai Samoa atoa. Ioe, a wafoi, o te matua tali tonu, e te le i tali tonu e whaapea se mea o le ao o iai, a o le nei tu le o te pese atua e lafa. Whaali mai le tele o le anganga o le atua i tama vale vale, pea e tilo le mea tau o le analytical skills to analyze things. Tango e au mai se vaenga o se mata upu, po se tu la fono, po se manu lau ti, e tilo le iai, whele ua i vase, tosi ma pena. Mea leta o le analyze, analytical skills. Ne tilo lola ia le ae. E ese tangata ntusia on melea. E iai ma faunga whaapito tangata ma o lato wanga waa mata mai na tusi e le melea. E vai atu ele ai, o le polo keti, e whai ei le ati nae, ina ia develop, ma toe fua mai, ina ia iai se me toe foi mai. Aoles, na ona tusi lava, ina ia manatu tangata o le ua tali atu i o lato mana onga, e ala le tu la fono ma le mandate, ia po le manifesto, po le manu lautilea, a o le mea atua, e le eiso na whawai. E le ai ni tu la fono teu, le ai ni tu la fono whaatonu tonu, ua na o le tingi ta vale le se afi o iai. Ioi. Le mea le na. Ia. O le whaatalo whaapitua. Whaapitai ia tu tamamtina mātutua i lau tu talo. After yatu i ainga e fia, e luas fulma le fitu whaavao ma lo Samoa. Male lalolangi atoa. O le whaatua tua i le atua Samoa ua tas. Le pauale me le tau soilo u fe ma lo u ino atu i me i aina na watu i peso longona. I le ava le whata au toi tilo atu nei i le ava.
Lea na whai o le whailo inga le tātou ainga. Mātango fie. Ai whaalongo le lei te linga. O le tātou ainga lea na o mai whafu. Nā otu e nā tu e whai lau tau whaatau. I lau tau vā no no whai o ainga e o mai whafu mo atu i New Zealand nei. Ai le o se mea. E tau te toe ala lai e fua. O lea wa mai o na whai la unga sui whai pule wa whiri mai i maota le ainga whatuatua i le atua Samoa. Ai la lista mai titi tauta lai titi mana upu ena la lafo e ala vea fmele i umana pele su i le non manava ma le susu le fas. O whenga e sau i mga mea wha valea. No monkey. Le i se mea wha pe nā i le vānu nofo ai o le suafa la vea ma le tala le tamai titi le nā. Wha i tete le ngutu i mea tau tala iai. Whai lau tau whaatau a o tau o whaatumtumunga o ainga i ena malanga atu. Wa uma le launga le vea, ma uma le launga ale pāti whaau whai. E ua le meo le oso vale. I re atuna le meo le tamaititi ma le tau whai le vea. O le matua na tongi ngalu maia. O le tau malana ua tongi e tau o le manila. Na tau ai tau a lilo mai ava ma le tuia ana. O sao ma aunga manu au salafa to ata tala I finau ma papuna I le mea lala ta I ele tupu o le tu. A o sa foi o papuna I finau fa to ata tala mai I lelu muenga. Ele mea ta oto ai malai o lelu muenga manu au sala. E wai le mea nai le tau tala le mule tamititi. Fai lau tau whaatau ma o tau ia o te fono o ainga SEP na malanga atu I Samoa. Ia walaki whaftai le to'o le tō whama le whautanga. I lo tātou ainga I o. Wa le ai eise me tupu nā sai ulawa. Na te tele pesenga ai matua le o. Awa fonga fo. O le siva loa ma le whaatau wa le atunu ule nei. E le ai se whale a onga ia o tau ina ai le mata upu lea po o ai e la ngā le whaatau. Le ai ata tau le nā e fua I le whaato whala inga le tangata le la ngofo e lang. A ai e te malama lama le I ai. O suanga o le vātele o le whaatau, au mai a vātu, au mai a vātu. A oolo ina poto o Samoa, I lana siva loa ma lana whaatau pa ia, e le suri mo moe, to e sifuru ma le tasi o le atunu. Ia, au le le fiani wali, whaavale valea I me whai ke le atunu. A umi ala aso le nei e a lai o na whaingoa. Le siva loa ma le whaatau pa ia le atunu. O le siva e whai. O le siva tau whai e umi o na whai. E le I whaia ona o se mamalu ai o se launga. E mamalu le whaatau. E mamalu le siva loa. A ua uma le whaatau alua. Wa ngā se a, le siva loa ma le whaatopo, o le launga le nā. Ia. A whetai ua mai, ale nei aso o le awa le whailoa inga male. A wā ale o te wawa ai atu nei. A o le aso le whaatautonga, o le sunga le lauli, ele mali atoa. E vea ai alo I o le pale mia o le malo, tuto tasi o Samoa malana kapeneta. Whatasi ai ma le whatautongo sui malu o le pale mene. O le mea moni a e te tau o na tuu umani whai mea il malai te whau. E le ofi le mea o le au o iai. Le nā aso ma tautia. Ia lo fangia le atua, ia tai atu ia ile soifua o le atunu.
Tātou te o, tātou te tutu ai mo mori mau. E lisi a wali ian whai mai. A risa vea, la mo ere arua i Samoa, whako kia rua, lai ko kere ma ko whainga luenga. Ko tele ma to o whainga luenga lai atu. A o ai o le a whaia le ngā luenga i nei. A wā lisi mea ma tau tia le nā, le na tu lai mai nei, na sui ai fo i le whainu mera o tangata palota. Na o atu mua le au malanga, a le whaatua i le atua Samoa ua tasi. O atu, i le lua masina na te atu nei. Whai le lato le stala, toi whele le mai, o tau sila le taunga tāo nei mea. Toi to tongi pasese ona o le totoa o tangata nei, ma le lato nau ta inga i le alo lofa. Yala uli ma le a inga whaatua. A le na tumutumu ai nei. Au tau sila i tuile mamanua. Sau soli tuile mamanua. Umana whaila to lista. La na lai na fia o. La auli ma le whatutua le tua Samoa o tasi. E o e asi o tātou a inga. E tu tuila mamanua. Ai leo seisi tūlanga. Ia. O a tātonu le tūla e lima. Le a tātou wō i a tātou tala. I vai whanua, tā pena ina. E le whaletua i a Miriama, alana toa po mare. Mai Sydney, Australia. Ne ala welok, ne o Sydney le eva mai ai. E le whaletua i a Miriama po mare. Alana toa. Ea, te tātou wawa ai atu. I a tātou telefone i vai whanua. Se mai le whafonga. Mo le whaasalawina mo le taimi muli. I le nei a songa fua. O tātou telefou i vai whanua, le lalurangi, le Pasifika, ai maise o tala o le whainga malo, ma le whainga whiriwhiringa, o le malo Samoa. Ma lona soifua tala flawa le amatanga le nei wā yaso i se whapoponga fōi o tala fōu le Radio Samoa. E ono i le fua mafui e le malosi le mafui e walulu i le tu i sa o Afghanistan i le sasa lata le tua oi ma Pakistan e pe ona whamania mai le United States Geological Survey e whai mai ripote le CNN e lata i le afa miliona tangata e le tau mate na o lata u whaalangoina le malosi le mafui e ma aititi mai pe to o iwa tangata o wha mawina o maririu, ma le to o lua sfururima o lo marinua i tū na fia. O lo iei isi di poti wa ta wai wo asu le lua sfuru le au maririu a lo o whaatadia se wha maoninga a wa whaero mai se so upo le Taliban o le teimi nei o lo o iroina ma siaki a afianga o le mafui e no fuanga na matua i a afia ma o lipoti e whātesi ma le lima le malosi o le isi lulunga a o le isi lulunga e lima tesi ma le lua le malosi. Whaangasoro ngā ruenga fsoswani ma le wha mautuina o a whianga le mafui e a o ke topa le lua afe lua tolu e siria ma le lua afe tangata na maari riu se mafui e fo i e ono tesi ma le tolu le malosi na a whiai le tu i sifo o Afghanistan. Wa ulu whare wha malosi le Houthi rebels le lango iei Iran i ofisa e lua o malo au whatasi le laumua Yemen o Sanaa. I le mai o le suetasi talu na whaelua Israelu o lato whasio tira pāre mia o whainga malo lea o le o whaatontonu le rebels. Pai mai le CNN o ofisa o le World Food Program ma le UNICEF le ana ulu whale iei le Houthis rebels ma o tau fia wha maro si eisi tangata whainga renga mai le World Food Program ma nisi mai le UNICEF. Ma muri ane whaeroa mai fo i le sui o malo o whaatasi o Hans Granberg e se fulu tasi tangata whainga renga malo o whaatasi o awe wha marusia mai matua i te e lava i rea tūranga o whaia le rebels. Whaeroa manino e Netanyahu o le amatua i totongi lava le Houthis se tau tele moa lato ngai o inga whaatau te e whaia pea whaasanga ia Israelu. Wa whaeroa mai a Israelu se tasi ripoti o whasio tiare so upo le Hamas o Abu Obeida i sa lata wo so whainga i Gaza.
Wa avele wha malo le minister puipuinga Israel Guards I vanga awa Israelu maravanga puipuinga I a lato was whainga. E le I whaamania mai le Hamas pe moni ia whamataranga ai whai mai le BBC o lo ta ua fwoi le mariri wai manisi o tangata lau tele ina was whaia Israelu isi whale te tele le tūmalo sa whaia ia I os whainga. O le aus whainga na whaia le sto na ina tenei au whanga solo e pefuafuanga Israelu mo Gaza. Wa mai a whairoan fwoi e Gads o le a taula I fwoi isi a lata was whainga I isi e to a tele o paanga a Obeida sa o lato ngā rurue whatasi. Mai I Aotearoa I New Zealand wa whaamata te tele ane ta o le Pasifika lu I tau. O lo whea ngai ma tangata whainga ruenga I Aotearoa au le ito e fo I atu motu o le Pasifika pe amai a ngā ruenga whaawai teimi. Whaailoa e whaitau se lau tangata nanga I ane Wellingtone mo le konferenisi le Recognized Seasonal Employers Conference ngā ruenga whaawai teimi tari malo ai le Horticulture New Zealand I le Vasanei. O le whaamoemoina I a sira I nisi o lui tau I lea au onanga mo se fuluwalu nei tausanga o whaatino. Whai maire maire New Zealand o whaamaumaunga mai le ruawhirua whāruawhirua rima, wailo ai e se lau fitu lau whainga renga o lo I pia I le scheme lea I vaenga SS o le au onanga whapertani eina le horticulture ma le viticulture. O Vanuatu, Samoa Matonga, o lo au pita to o tere ei tangata whainga renga whaavaitaimi ia, I lalo le porklame, au wata ua sala iti te au whai o le au whainga renga mai ia tunu I le tausanga nei. Beita o Papua Makiripati, sa wa ia le to tele ane o tangata whainga renga. Sa no aile sui mai fiti le reitio wha malo e le whesiringia, le tūranga anga waa o tangata whainga renga ma le Pasifika I Aotearoa. Beita o le tūranga e whatatau le anga waa o New Zealand, e sa undia no fuanga talawhianga I au mawai tangata whainga renga, mani to tongi talawhianga I foi, mo le whaongaina o ia no fuanga. Talamuni ua matua I le fia le tua ngai a Kiripati, ma ua whaaleo airo lātou le taria ina, o le mumuso le malo e whaafina ule mata upo e whaatatau le whaamalo lo le tūmau, o le whaamasinongo o piria le tunu, mai le siria ma le lua tausanga te ruai. I le whaeunga le lua wherua na whaaleo ngai nai, le whaamasinongo o piri, le urua I polo inga le whaamasinongo mawalunga, ave se ai le whaamasino David Lamborn, ma toe whaatonu ina I le whaamasinonga mawalunga I toe whaafoi Lamborn, I lona tō whinga sai ai, ona ele tusa ma le whaavaira la tō whai unga na whaia. Wai mai le whaamtaranga me le official president o tāne tita mamau, o le la tō popolenga, ona ua vaia le whaawau pēo o sa whainga anisi o whaamasino I polo inga le tū la whono, ma le mumusu e whaalolongia le whaavae. Wai mai le tuangai, o nei tau mawhinga umaina ia alo fia I le whaia o le ami o tonu, ma whaatua ia I le whai unga e whaia, se tasi le nei o mata upolo o anga I tonu I le whaavae o le atunu u, ma le tū la whono. O lo ta ua isi li pote le tio whaava malo New Zealand, o le taitai oro ia I nei o le tuangai a Kiripati, o le whaletua leo le li loia o David Lamborn. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai le amatanga o le nei vai aso. La Samoa e matalasi ua si o mia ele sami atu monga lanu au ava fea I fia o
E ole nā, le tu whonga bantungo whia, ole te maitai Sarah Jane o waa oi, ole nā o sui, la whaele. E ale nā, ole ua se 10 minute ua te ai nei, i le tu la e 5, i le tautua mo oe, i le ngā Gagaifo Faiva o le atunuu, ia, ma le manawa fo i o ngā luenga. Ma le atou sa vea, le urua i ali i Pesta, se uli, Al Harrington, tu manu vau la vea. I le amatanga fo i o le nei vai aso i na ua tuana i atu. Le na vai aso, o le vai aso le na se sei ma vai atu nei. Peise vai aso o umi nava. Masalo ona o le tūlanga sa tātou no nofo ma whaatalitali ai i le whainga filifilinga le atunu. Wala i ona peye umi. Wa umi po, umi aso. Ia, whapena fo i wa umi atu ai ma mawhau whaunga. Ma mea. Le mea tāua. O le tali whaali ali mai o le atua. Ma lona lofa ia Samoa. Ai maise. O le wawenga na whaia e le atua mō tātou tangata. Haftai mo vi ia pia o e le atua i lo wanga le lei. O atu ia le tātou wasi singa. Ma whaatalofa, ma ofa alofa atu i a tau. O uso matua whawhine i lunga le tātou api o fōlinga i a whapea fō i upenga ta whailangi a le Radio Samoa malana YouTube channel. Malo le sui fōmanuia a whaftai te talo. Malo fō i ono sai i le nāwa yaso o tuana i atu. Ia, i leise me le mawhai o na whaia le atua. A whina ngalo le atua e fuli le maunga e fuli. Ona o le tātou whātua tua. Whina ngalo le atua e whātupu se wawenga i a tutofi mai nisi te i fōu. O le whai ngā māloa le atunu e tupu fōi. E whaia le atua. Ma tali mai i a tātou ta talo o talo sanga ma ana pongi. E tu i nātu ma le nganga whaavau vau ma le whaamau lalo ma le whaatua tua i a te ia. Na te whaia mea uma. E tali mai ai. E wha mai le tala le tusi. Wa o le atua. Wa noa ti a u. Pe a whai tau te usu stai ma whaia mea o te whaia tuai. Ai a whai tau te leo su stai. E le whaia o mea o te tauatu i a te utou. E le ai sa utou folanga. I am the Lord and bound when you do what I say. And if you do not do what I say, you have no promise. Atalofa el oso a Simona Tavita Tauti, alo le soi fomanuia, po feolo mai moa mai ai, ya, le mwhai lava o ngalo o tau, le whanau o le kopo, Tauti muliomu, ya, ma anti kapai, ya, whapea foi le tātou tina matua, ya, le lofa, o le fatu, ma le poutu toa le nā o le ngā ruenga le atua, le ngate tonu, o lo tau lava foi a inga ma lau tau whanau. Ia ai whapena foi tonu o le tātou e kalesia. Le warota e emo ai le whetu i vai vase o nā vu. Ia whapea foi le tātou loto i whale. Whatalofa a Christina Tanvasa, they are watching you from Melbourne, Australia. Whawhawina tandi elu talu whalava, Maureen Tufale, Tufele, whapaia whepulea talu whalava. Smash the like button and please share our program to all your friends and families. Ia tūwhal tātou polkalame fo iai. Ia ma, au mese kōmeni o te whiwhia, whai tau au tō kōmeni. Ia pe a o ina mai a. A sila fo ila Samoa e le lava yaso. A so lulu pe o na whatino ai ia le tātou pre-polling po o le ulua i pālota na whaia. A so lulu as tofi as whareile as to nai. Tu so le a so lulu as tofi as whareile. Ai wa ai le kua kele le au palau wale ma lau whai upusai lunga i. O tangata po ila tu te langulango ina ia tu le epa male i chapipi. Na o ai le astona i wa umasia kako wa mio le po wa afarkas. Wa wawa i atu tangata ai. O le... O le maa le ia le mewa ku le lau mea vale le.
Ia, whapena lola ia lea, o le astona i wale ima se toi whai upusa. O na nofo tangata ma mawhau whau, i nei mea o te tupu mai. Ma ua sawa i lava, ma whao popo pea. Ia le whainu mero na fo, wa manu malo, ma iai i tu malo ese. Ia le whatu tua, i le tua Samoa o tasi. The people finally realized that by swearing and profanity on Le Ato Sever's program will never change the situation at all. E usare kele me o plau vale mala foi upusa mai. Ele suia ele foi numero o foi ile o no fo e malo ele fast ya le na se i tau ele vanga le update le mai sa mo le to fine. Ya Asia Hooch ya po le fiong fo ya le lua i li o to mua o iai le tatu sui le nai sa mo updated polls o tape le dei fa mautulia fa mausali ma fa tumawina a ana lofi numero lua tu la i mai ai ia le fionga ya ai ono Dr. Alec Ekeroma o le fa tua i le tua sa mo watas final update le na mo le tumaloa ana lofi numero lua. O le tumalo sa fata le lua o le tumalo le na fai siri lunga ia panota a le fionga ia tupa i le fast. A le lau toi au mai la le latest update lea ua toi fai tau panota sa fata le lua ma ua whamautu inai e sili panota mo le sunga ia tu ia le toa pai o le HRPP. O mai lea i whaleata le wha, ua mai a fōi i a le ilo ilonga, ma o le final count lea, mō whaleata le wha, ua tūlai mai ai le tō whaelingoa matua, ale vena ale ma ua wha mautuina, whaitaunga mulimuli le nā, mō le whatuatua i le tua Samoa ua tasi. Ia, whaftai leo wa ia lii, whaftai se mau mo le tātou latest update le nā mai I tū mālo nei tolo no wingala. Ia o toe whafoi ia le I tū mālo le nā o sa whata le lua. I le vaenga le chapipi mālo tū mau I pela ia lea I le sefulu male lua. Suma lua por suma tas. La tātou e tā le pese lea. Ai sa ili se avanoa se I moa se tātou fsota inga male ta mai tai o ati mai le tātou fale ta vale o le Henderson Cars. Hey, hey, oh! When you go, well, the name but my love, when you go, oh, let go, let my fault, so now. Ja, malo whaftai Mr. T, stasil nei o ali I pese, ja, na whaalualo, iai ia le tātou inga whatutua, ia tua Samoa watasi, ina walwatu, le road show, solo po ano a maalua.
stasi voi leo li isa tu sia se tasi vi mo le fatu tu le tu Samoa o tas leo mafuta mai ia le tamatai le tau sala la le o le Henderson Cars ia ati ia e le fou ia tau le whaafonga le siu fonga le tamatai ia i teimi a mai ia tātou le poti whatalo whatu ati malo le seifomibia a lo fo mo ngā luenga sa whaatino le neiva yaso whaamumua sa mnuia lo whai unga le yaso po le weekend Talafa savea ia malo lava soifua langi mafu ia te oe o whaapena whafoina tāpo kalame māsani ia le whiwala malama whai utato ngaruenga fo o le aso ia le whiwa ai le mana ia meo le tau ia lo whangia pele atua tāso ia amale nai tua le taso ofisa o manuia mea uma manuia whaftai mea uma manei le tala le tau i le so a o ana nafi sole ma tau tia i sa o le lei whaapeai a whāta so le langi le anga o ana nafi i le timu ma le matangi foi. Ia, ale mea siri, ia, o leo wawai atu i whafo mbori mawina foi le tau ua ma le mātango fi o le tala le tau i le so, ea mai le amatango le vai aso. Ia, o se riposi atu i le tato falta vale i le nei aso, ia sa whaatungia foi le malo la tunu, so tele foi sa nga i mai i le tato ofisa nei, ia apalaini ana su sa vale, ia o na isi le sa fato a maua mai avanoa, e o mai e saini ia lato konkarafe foi o lato sa vale, ia a o isi o tato ofisa lo whapeona nga lulu e pea, e wha uma o na large le telo application sa whapeona, tu ina mai lungo le tato Facebook page. Ia mana isi foi o nai tato anga sa whapeona wala au mai lungo o tato telefoni. Ia, malo, whaftai. Na iei nisi na malanga mai le whai unga le vai aso ma sainia fo ia lato kon kalate i le astona ine sei ma vai atu nei? Ia sa le sa vea sa ia taso ainga sa malanga mai la loi Hastings. Ia whapea ia la loi Christchurch. Ia leo sa malanga mai le astona i le tai au. Ia le nao mai piki ala to ta avale. Ia mawhai ala to sign up. Ia o neila o le vaiaso o le aso ngafua e se ia pa ia la se tofi ia o le avanua le o lo tu mo tātou po tato ai nei lunga nei o kilani ia e saingia ia la so konkarate ia e peo le weekend le tele lava o na puka ia tike fo i po avanua nei tato ai ngale malanga mamao mai la lo ia lelei sei toi whamanatu ai le atunu ui le tūlanga fo lea e mawhai au na whai ai ia le tūlanga o le application mo le tangata o la e maua lana pensiona ia e si o lana whanau fo le lo ngalue full time e mawhai ona sosani whamalosi le application na ia whaftai lava savea e se tā o le tūlanga le wa e tā o na re toa tele lava nei ta toa ngel whapeona mala au mai le telefoni ia e benefiti ia o ia inga o le benefiti ia e leo ni masu tula fono ia o tula fono finance ia o le tangata benefiti e mana o mia lava le tangata o lo whainga luenga tangata whainga luenga full time pe part time permanent ia o taso o tangata i o lo whapeona mana o mia le finance e join application ma tangata le benefiti e fa pena foi mana i tato tamama tina masua lea ua pensiona e te tusa la vale process e mana o mia la vale tangata full time e sa we ofa tasi le application e o tu langa o le paymeni ma le tangata e alo sa vale e alu la vale ngo o ele te benefiti a o ia inga le na o lo fa pona tu ina mai e finance ia mo le tangata le benefiti e le mawhai o na apalai na o se benefiti o le tūlanga na o lo whapea o na whaamalesia mai pea e finance e ao o na whailoa i customer po le malu fo e la tunu lo whapea o na fia apalai mai ia e mana o mia lava tangata full time ia tangata na sawe o to lua ma tangata le benefiti le application ia le na ua whaafonga mai ia le atunu ua isisi vaenga i te ua pa ui a te au a e manatua
sa no iai. Ia e whailoa tu le malo la tunu sa vea le te lo maso o ka fou leo tau nuu. O le tau nuu ma le weekend le te lo maso youth. Ia o maso Hilux, o maso Ford Ranger, o Nissan Navara, o PT50. Ia maise i tu ainga sa avali. Ia ailenga sa ilia le whawai ia maso van. Toyota IAs ma le Nissan Caravan. Ia maise family van. Amasa mai le valu nu fo se ia o atu le sfulu lua nu fo o maso van le na lo fa pe ona lo tau nu o mai le seminei ia ma le tele o maso sedan po maso sa vale la iti au ngai tupulanga ia wa uma na modify le tele sa vale ia lo tau nu o sa vale ia fa popo ai mataso cashback mataso referral ia le ma uma mataso cashback mataso referral ia ma mea lo fatupe pe a fio me apalai ni savali o lo mo uma lava ia cashback e amata me le afita la nga ilunga ia o sei lo pauna o nei vainga o sa o le tapo kalame ia sa e filoa i foi le aso atai au Ia, malo fa te tele lava mo le tali poti ia alofa atu pe a fai o le a tala au ma fa mai a fo inga alwenga le aso ina ia tau nu uma le saunga le mu i mauta malawa ta whiloa i le aso a tai au e fa soifu ia mo le temnei ia fa soifu sa vea alo fa sumanu ia tele la fiafi ia fa soifu ia alo fa tu foi o le ua luas fuma 5 minute mo te ai nei ia le tu la e lima i le tautua mo oe le si ufongo Samoa le radio Samoa sfulu 5 i vatolu a mo i au kilani ele i umala o whatalofa i lunga le tātou api o fōlinga o no leo te mamai atu e whai si to tele o tau o mafuta mai ai ia e whatalofa atu ai fo i a te utau o tau tele i o lo tau sao tele le sao o tātou uso ma tō whawhine o te māma tina ma paanga tō tino o le radio Samoa ia malei a tau severe mai le asunga fua se o le as whareile se o le tātou tāno awai le as tonai. Awa o lo o tau tuwha ina le porkalame o lo o whaasoa tuai le a tau a severe. I mata upu ese the most important and crucial issues pertaining to development, the law, and also the election. Ese le tāua le nā o le tuwha ina ma malama i tangata. Whaapa ia whapulea i lino Ioane e whapea fo i se losa Rosa se umanu o Christina Tanuvasa le malu pio le fionga e tanoa i le ataua tala le lei se umalu talofa to fine ia o le tamaita i a loa pa mani ba lo se fomanuia o leutuva talofa leutuva Richie lo le se fomanuia whaftai le mafuta mai aso vale a tuiatua o ipo i tau aitua le nana o le sa o le na ia whapena fo i le tamaita i le tausala ia to iata kalameli alipia whamai le atau sa vea whatalo whatu alolofa matua ia le tātou malanga mai New Zealand o lo o mātou wewa i le laufau malu i Vaitele, i le mauta o Samoa. E mai, wa o le awa, wa alo i le tau mawhitanga, ia lea la o sa sailo ma le mata o le aitu. Vai atu le whaafonga mai a le atunu. Whai a lātou siva Samoa ma lātou items, ia matau, lafo fo i le seleni, ia matu uloa i a ao o le tātou pāle mia filifilia. Whakawaisanga pura kamu o kai le mātango fie. Ia a where kou kupengo aku mo kou. Pe iwa a pe fiku afe. Tā lusia. O le nā o lo i ai se me tua i ai lau tau whautanga. Ia, awai le alo ta mala fo i le fionga i le pāle mia filifilia. Malona au waa. Ma le tātou a inga a toa i nā. I le mauto Samoa i Vaitele. Ale fionga i le pāre mia o filifilia o le tātou atunu o upui e langa whika kere i vieka linga mamako o le lafo i tū vai. Because for so many years
these people have always wanted to deny Lauli of becoming the Prime Minister of Samoa. But what now? Mata utia na watu mumo ile tofi a nofo mfoa ile tofi mafaa pale la AI le fionga le sa fapito. Lea la wotula mai temile nei. Ya awa le tele yo tala tangata fme la uli fia pale mia. O la uli le isona au nga. O la uli ele isona fa ilonga. E vai yesitama mana o onga. Wan tila ia. Le la au tau mai nei le au fai kikeli me le au fai fai longa. E o mai fai longo. Mausu sitai i le fai tolunga e avatu le tamaititi e le ialu sea onga. Na pau na fai longa. O le tautua, o lana apa fafano, ma le solo fafano, ma le valusanga. Ma le mua o mata i fafoi o il me tapena ai sua vai. E tausi ai tupu. Ia wan tila ia. Ia le ngare la o kou ange whaafeao ange ia le fionga le li parmia le si piko ngale. They finally got him. They finally got him to go and hold on to that position. Ele I manao la uli se to finga. Ai o mai le wala aunga le tua la uli o oe le tangata whaau uina filifilia. Mai na tōwhia lava oe le atua, ai te lei whanau mai. O lo utali tanunga le nā. Na tōwhia oe e le manawa, ai te lei whanau mai. Kalameli alipia, ia, alo whātu mou tau umalava, ia, ma ia fui. O ngā malamalama. Ioe, le nā fui e ta ale fili, o nisi tangata o le nā le a ofu atu, ile ofu mu ale fatutua ile tua Samoa o tas aile iloa o luko a mea lan moana o luko lang moanga ngā aku inga e fia feolai masu e ingi mea kapu e ingi aka mawhai ingi mea ngi mori anga me whapena wa leva na fo I mai ai ia luko ale fasti o ya ulu lau pau ta ala whalava. Watching you from Botany, yeah, okay. O le tuva e Sau J. Morse, malo se fumaria e Sau malo foi ia le tapuai. E isi uso ingo ia Reno, na vili mai ana le la mai Australia. Mai o ia foi o le mota abele vaiala, talo fai Reno, yeah, alo le se fumaria. O tu tau, atu ale vau, malo le se fumaria o Stefano le ataua talo falava uso o lene sia Peter Enelico mai talo sevea e foi mata mako karia ku ingi male sunga ya Enelico talioa the Western Park Village I Ranui talo falava malo le ngalu ni yaso pe a faisa lu ngalu sei losa rosa se manu alo fa mai sa le oe sevea le fa mai le silia pero au whalongo le tala tu le epa na whai whamai na waku le wale le waku ai ia kangako le fast ngaku I o ko kongi kupe le paroka o to wawa I me wanga I ei ma fau whaunga Faiva vale o le to ina e su e ai se excuse nana whai mai au tu le epa ia le ala tātou te le nofo ai tātou te o le whamsinonga langa leo iai leo whamaoninga o meo tufanga tupe vele alu le paki o le au vale e ki nganga wawa iu e mamao I singi o ngofo e malo le fast ala e paki kule e ole mea ne tātou e le whaia ina e le umma le whaitaunga le palota Whawheno mai tangata e leini whai longa leini malama e mai e te tai le malo. A leno nofo atu tātou e whai tike li ma whai. I halu le paki. And they're just clapping for nothing, for nonsense. They know so well. They need to conceive defeat and
accepted graciously and gracefully. E rua upunga, graciously and gracefully. Talia ia lo tau to ilalo. Whaata mali. Maleanga malu. Male tau anga whau. Tole a wako, ki nganga wako whapenge, ia results o mea wha, e ru kanka. Awale mea moni le lau ta watu. Se mea e le anga ma le mata ngā o le maasias. O mata o maasias, o la ue lo ua whaia ina. O le teimi le nei, ua lewa na vili, bai Winston Peters. Ia Helen Clark. Vili mai ia isi teitai, o isi pati ma whape mai ia. Congratulations, Mr. Prime Minister, or Madam Prime Minister. We congratulate you on your victory, becoming the Prime Minister of New Zealand. If I can have a tato yo, if I go, if I say, vala video telefongi vai, malo la sunga lauli mali toa, malo tapena, malo le toa, ua whaeina oe e le tua, e tauala mai i le fina ngalo, ma le toa whaa tangata. Ai le ai. E le via kango le telefongi e viriama. E manga oe o le whaamsikonga mumu. Okay, mkua. Okay, mkua yo, wafupo fe o mai e ia ko ngā roko ia. Ai, o te tai nei, ua te tau o na lātou whaia se ngā ruenga le lei ia while mua i Samoa. Ma tātou wanga i loa, tātou te whaamalu, mautu mai i le vaitele e tas. Ai, tuia le nawa enga e wha holo a tau ai le ngona o tangata. Ia ma whape nā i lava ma le nofo le lei. Tātou whasosoni e utu loi mata o le atunu. Utu le loi fofonga malingi. Ia wha mawhana whana i le loto ma whatia. Ia. Ma e panga e sau whaisau whasalaunga le mea. Father's Day promotion. Ia, o fo i le vai asu lea. O nei, na toia e ai a onga le whanau i Samoa. Ia, aso mumua le nei. Ia, sa tau fia onga le whanau ono le tūlanga pangatia sa oso whai i tātou ma pe sia fo i le whamai o le dengue fever. Ia, pa o le fever tau whiu o namu. Ma fua mai e le fever po na iwi. Father's Day promotion. A whai le lei le whaasala lau a lau ko inga. Le awa noa le lei lava le nei e te tango ai e pu e se video lau ta ma. O na maila ia lea. O le tau vanga a le Radio Samoa o ta ma whaasala lau. Mo le aso whaapito o ta ma. I le vai aso e lea. E pu e sau video. Pu lava pe tusa o le tolos fulu i le onas fulu se kone. A lo whaia lau ta ma ia le whaatino ina o le fufonga ina o se ta'alonga le manu Samoa, commentary or commentator. O na lafo mai lea o le tātou video, o le upenga ta whailangi a le www.radiosamoa.co.nz/dad. Ia po le Facebook Messenger fo ia le Radio Samoa, e whaangata tātou video le stofi asau nei o le asofa le na o le masina le nei o se tema, ia, e sili, o le video la le tamae, sili o na tele reactions ia i po le like. Ia le video la na o le awhaia ia i le mea lofa a le Radio Samoa malana au whainga luenga. O ai lava o le avea ma tama whaasalau e siampini. Ia, a tono lo tama na manuia le as whaapito o tama, le nei whaapitoa e anga waa i tama umalava o lo o i New Zealand nei. Alu loi po seka lau ko inga e lafo mai lo, mantua e tau fia. Ia le video na i le aso wha.
No mai leo lo tala noa. Ele mata upule nei. Mantua. O le tausanga na sei mawai atu nei. Na sei ni ai le whiangai ngai le vā o le malo Samoa ma le malo Saina. E wha manatu ai le 50 tausanga talu o na tātou whai mea masaina ma whai paanga masaina i le tele o tausanga ua mawai. O i nā fo i la, lea na whaatanga ai Saina e o mai fua e le ini o lātou visa i Samoa. E o mai la le teimile nei, ua matua whau sa sanga ma whau le lai i ale meo le Saina i Samoa. Awa ana o lona pāsese a e tutongi, ia sauloa wai le eise me visa e tau o omi ina i tutonu o le tusfalau. La le nā, o le o te talutonu e. A whai e tu wai le whale le malo o Sam, o le whatutua i le tua Samoatas. Tasi lea vaenga e te tau o le toe te ngai masisile ai. Ave ese le free visa to visit Samoa from the Chinese. Asia. La matualu atu soli lava i Samoa, malei loloa mai ai le telo Saina. Ala o so sola i tua, nono foi te neiti o le nu. Po se si Saina ua nofo fo i se a fafine o se ali siti. Ai a whai ave ese le free visa na, o na tau fiofia i fo i leo o Saina i le sau soli. Mau mai mauinga le manuia, ia manisi fo i mea i le mana uia Samoa pe o le whala au whasaina. And people trafficking. Ave whaanga oi mai o tinamata mai tai maisi e tunu mo Saina, ia whapena fo i o le ave ese atu whaana nā o tamaiti ma tamai tai mai Samoa e ave isi e tunu. People trafficking or sex trafficking. Ta wala le mele na. E wha manatu pēr i le sunga lauli le mali atoa. Ia le tūlanga. O le iai o se puinga o le tātou sitseni ia ma le tangata nuu o Samoa. Ta sile nei o langa a ole nei ua vala au ina oe e o valota ua leo mamoe usue fo ia tumaletani mana tua ainga o lo faatali ua vala auina ne o ele tupu i le langi o la upenina o la upele tasi Amaoni Faatinga ina pua ngase iyo o ileoti No foitunga mau o tatou tino e oli Fetau ile langi o lo o iai lo tanu Tumaletani mana tua ainga o lo faatali ua vala auina ne o ele tupu i le langi o la upenina
Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's bitter just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluon tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala I le sei le digicel, e vave aina ma whanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua sfulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le digicel I Samoa. O le awha yele sei yes freely te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua sfulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa se kia digicel. To e whaawau le whaatalofa I a te oi le manawa o ngā luenga I le nei fo I asonga fua wa tātou wauria mai le lofa maleanga leo le tua ia ma mai atu ai fo ia le whaatalinga le atunuu I lana filifilinga ma lana whainga palota I le whai unga o le nawa yasu ua tuna yatu. Whatalo fatu I le sunga Stefano le ataua, ia, whapea fōi ia e sau, malolso I fua manuia, o le sunga ia lene siaa, ia, whapea fōi ia le sunga ia Peter Eneliko, Reti Simanu, Seilosa, ia, whapea fōi ia Asipau, Pamela Tafua, talofa lava malol soi fo manuia, fe mai. Great news severe, a tolu e tau nuu lava ia numera a le fast I le tolu sfulu ono, pe a manuia mai ia le tamaitai a to nuu fua moli, ia, vi ia le tua pe a faie, tau lau o le wha moe le nā. William Brown, talofa lava, o tuli manu, o tuli au pupu, fe mai, severe, e le I teli tolu si vaenga le nā, e mamana o le atua, soifua. Le tātou te tāpua I ai, ma ua te tei, they should have expected the unexpected. Ioi, ia e sa o le leile nā tana. O le tātou ainga, o le whaatutua I le atua, Samoa o tasi. O ta talo ama ana pongi ia sa tu inatu I luma o le atua. Le ua manumalo mai ia sa. O le nau umano o whaahi lo atua ia le tūlanga o iai ia palota sa whatalua o toi tūlai mai iai ia le sunga ia pai pai ia po o le fionga fo ia tu ia le toa ia ai malolo ai o le sui le nao le HRPP sa whatalua o tāleni langa o tuliloa tuyolo senga tālo whalava malolo sui fōmanuia Whapea fōi ia le tamaitai o Kafa Schuster, Josh Joseph, malole sei fua manuia, mai e tolo pulou I le media support, mole ki liva ina o anava tau o le tātou vaenga, o le tila poa,
le media le isi vaenga lea a le tātou are very experienced and professional to deliver our manifesto. Ia langi tan yelu mote talo falava malolo se fomuria. Ia fa perfo ia le tomata Naomi Falinga o matau nonu ma utou u malava ia luale aso o lau autou. Just to let you know, I really, really appreciate your love and your support with our broadcast, and also le Gagaifo Faiva. Ia fa perfo ia male tatou. Le tatou por kalambela stona I o le tano ava. Sefo Nicolau, malole soifo mluia, fa mai Colleen. Talo fa Colleen, malole soifo mluia. Lea, oi lea. HJ, talo fa lava, malole soifo mluia. Pepe Mangoto, talo fa lava, Pepe Mangele. Minaretta Zinc, talo fa mina. I'm sure you're probably watching from Australia. Yeah, malo, faftaile, mafuta mai. Lui kunwa yu, Beauty Laupua, malo le soifumria. Lui kunwa yu, male au whaingaluenga malava le Teagle Chicken I Henderson, in Osia Fatumiti, watching you severe from Palmdale, California, Ana Maria Polo Leota. Yeah, the night my Lord say for Via. Crusaders, my Lord say for Via. Societe, Honor Societe, Talo of Lava Malo, Patti Fully, Alole say for Via. Weta Schuster, Talo of Lava, my Lord say for Philip Villi, Weta. Yeah. Yelena. Oinga longa CEO le fa mai weta Schuster o ia le su sang konga ya lu ia avelanga CEO like ku of city. AJ Frank malo se fu Maria Paselio le malu, watching you from Nofua Li'i o le atua talo fai AJ Frankie ya malo ya fa perfo I welese the solo malo Kingsland le mai mo mai welese ya fa perfo I te mai ta yo fondo sene alo le so fu Maria Aleni Mikayo mai o luko mo yonga o banga o fe o I so ya le na Stefano le ataua talo falava le malu ta fe mali Bonifacio Ioane, talo fa uso malole soifua faftaile mafuta mai fa peo lete malanga I Samoa. Ya ile tato malanga le tato au. Lele sa foi talo fa lava polonga le upena unasa ya ai mai se foi. Sa o lele ya lele. It is God's timing. Tu sa foi pe ula mai le lai tu fa me le ini fa ilonga le ini to mai mani anga va fa pito o I lato o fili mai man tu foi la tala na fa atu la tala le nei le fa yona fa ngaloina pa fai tato te fa tu sa nei ele au va au Yesu Keriso na fili mai ai tangata le tau loa e whaatuina le malo o le atua I le lulangi. I lana ngā luenga tā lai, a o le I fili ina o na so. E re I alu Yesu fili mai le au profesa, fili mai ni fo mai, fili mai ni tangata ngā waa o whai o lātou tikeli, ma tangata fo I e tau a rabbi, po tangata ua mausali lo lātou malama nga waa I mata upu tau yu taia ma tau tangata isala elu le nā vai tau. Na fili mai I tangata e watu Yesu o lae ka ele mai le sami ma koso le lako upenga ma kao le upenga.
O ina o se whaate i ta inga sa o lava o te mori atu i atu lea pamalana vaenga. Ma le whapea mai lava lea. E ofo, pe whape i ona le pālota ta ngata Samoa. I ta ngata ata mamai ua i loa whai le malo, whai o lato whailonga, a oa o ina le lei, ma maua o lato, anga waa ma to mai whapito. Aia. Ese, le ala li moni ma tu le epa ma whantoe ma uto uma le nai whaafonga mai o i tū tino mātutua. Tālo whae i le HRPP. Wale maua sola ato saolo tonga. Ma se vai malu i o lato maftianga. Na o le whaolo a tau ale mea le whai e la wari mātua. Mai, kako kele ngofu. Langa kako ngofu kako wangsala ua o le mea o tātou loa e se e tuu whau pea. Tau le tātou wo e ave il whamsnonga. Wala ia i tu ai ngata whapea. Wale mali dia ia. O leo wa whaalua le tamilusanga, knock out le tamilusanga momua, knock out le tamilusanga lua. A lea lava e tau mawhai e toso pea. Ana o tangata wa leva na tutu lunga mau ese. La fo i wa ova ai atua, wa tō tele. La ua minoia le sui la tō ia. Ua le manuia po le sui fo i ua toi fo i mai. A o sui ia ua le toi fo i mai. O sui malo losi ia le HRPP. Elizabeth toi tau fia, ele mele talo le batau pula nei. We have spoken about these issues in the past and now. O le ua tau nuu mai le tau nuunga nei le tae ole nei. Ua ta tau o na whaia se whainga. E wha mafa na whana ai e o tau nā. O tai si nia o le pāti wha au whai o le HRPP. Wa leo o whai atu nei. A le suia se tau tai. Ma wha ma vai ma wha se tua ngalu tu le pam. E le toi fōi le HRPP se tu langa le lei le lumanai. Ma le a mata fōi o le tilo i eita ngata. Whea fōi au tau upu na whai mai nei. Ai a le tātou anava tau lea. Awa ua fiu le HRPP e sua se anava tau e whaafeto ai. Ia le polo keti o ati nae ma investments ua whaata oto mai e la uli ale mali atoa. Ma le vaenga whaapuwhai o le whaatutua i le atua Samoa o tas. They have never been able to produce and have a manifest or a mandate that will counter the developments and the $1 million project of FAST. Mele nā le yo no whai atu. A olo lava i le teimi tau ta aloai. I le o e momoli le toa wha. Ma wha manino a tiri au ili mata upu nei o anawa tau. I have no match. E leisa upanga i le kiliva ino mea nā. Kiliva i le manino, kiliva i le toa, kiliva i le matua wha lau te le ina. Ma upu fo i e whao ngai le ngangana. E mo mori ai le tō whāma le sāwali lea. O anawa tau ma ngā waa o tangata. Tau whai atu fo i au tō. Le pa ia maurunga le atanu. Ai mese le tu malo le waa o fonti. O mea lava ia na teu i loto. E ui lava ina o alu ese ma vale whangatia ma alu ese atu le tō whai a mau poe mai. Si osi. I le lai tū i a fia me. E le mawhai o la ve se ai. Le vale lei wha le uso. Ma so tanga wha le ainga. I le sunga le lei atau. Wa la usi le fia o mawhoi e le atanu. Wa uma le whai le lei atau. O le sunga ia poe mai. Dr. Pizza. O mawhoi o le whai. Le lei atau o le sunga. Ia olo. Fiti wa ai. O le alawa la le tūlanga. O le tū whaapolokiki ma vaenga whaapuwhai a ngā iai. E le mwhai o na avesea.
So tanga wha le tangata, wha le ainga. Awa au te vili atu lava, e tali mai tangata. E tali mai wha le uso. E wha malia mai ona ua pau, ua vale fo ngā tia, ua ofo i whaire la tau wha i unga. Ma fili ai e tau muni muli. I awhia me. A o tangata ia sa nofo i ala auli. O tangata to toa lava. Na le manu malo ai le whinaunga ala sa whapito. Sau i nei e wha malosi le tātou tū, le tofi minsta nale, le sui minsta le nale, le ta avale ma le telefoni ma le alauni, sui ma si i lo tonki. The 20 people that actually stayed with Lauli, I tell them and I say that these people are heroes themselves. Heo lava i le te mai ta i whaipule. Toa lona loto. Malanga mai o. Ile i tu malo palaulitas. Toi fo i mai. O le tofi o le i tu malo. E le masalomia. Le faa ea ina fo i. Ele e fionga. Ile la audi ale mali e toa. I se tofinga mawalunga minsta. Ai, e ai ala u whinaunga ma lau, nā o au lava, nā o lei a taua sa vea lava. Ma o u saa whiwhinga. Ma nai fo ia u motu ngā awha. Tālu sia ia taua ne ai. Le tō whā ma le whautautanga. Ma le whaatō whala inga i le sunga lauli al mari atoa. Lau a fionga i le pāle mia. Tō fia whao uina o lo whao liori mai. Ina ia e manatua le toe ulu tangata. Le toe tangata matua i te tono le mauta whono ma le pāle mene. Whasale anga numera wha. Le fionga i le ta māmatua. Tea pe ato. Tea to ala pe ato. Ea wale nā ua malolo ia le fionga ia le ota laki. Ai a, pe a se e foloa e sui pari mio. Ioi, se e ane le toi ina matua le nā le mauta, ma le a inga whatua tua i le tua Samoa o tas. O lau wha ea ma lau wha aloalo maua lunga fo i lea. Lau a fionga i le ri pari mia. Honorable Prime Minister, in the waiting and in the making. Alo au whaalualo le nā i le ta māma tua o le mauta. E le aiso masalo salonga i le ta māma tua le ne. I e tū atu i au tua. E te whaatua tua i ai. Na te le whai mea whaapito. Wa silsila le whaalualo māwalunga le i tū malo. Tingana le toi fia fo i mai ma fia malolo retire le toina. Ma whai atu lona i tū malo ua lava ia lea. Sau seisi e tā pena e alu i tia whau. Aia, e ustai le toina i le mana onga ma le tō whā o lana i tū malo. Ai ai ni alofa mani toe sangone i le muli o le ola. O le ato pona pona lau e fionga i le li pārmia. Le sunga lauli e le mali atoa. Ia manatua ane. Le ta māmatua. Ia tea to ala pe ato. Ia. Kalo talitonunga le nā. Mai le ngata o se whaaloalo māua lunga i le ta mā. E le fisiringia lona na foa po lea lava le matua o tausanga o le au o iai. Ai tūtū atu o le ta mā e te whaatua ina i lana whautanga ma lana whaatoa whaala inga. O na i o umanatu nā ma mana onga. Faiva vale o le i atau sa vea la tū ia.
Ai mana tu ai fo i le tu malo. Lau wha alo mau lunga i le tu malo. Mai le to e motu ese lea i tu malo. Mai le filinga. Ma le vaenga whai e la lango i ai, ma ave, ma la lafo i ai, lo lātou whātua tua. A matatu nei se i o i nā rua. Ma tau sanga e tele o le lumanai. E wha i mai ai sui o lea i tu malo, wha sale anga numero 5 lango. Awau te le lopo a whea e to e motu ai. Ia le sotanga o le pati whai le nei tonu o whai o malo o Samoa. O le atu maupea, ma tini wha malo si au pea, ma avea maa o le a wha mawina, lorna tala wha solopito, mo nei ma le lumanai. Na uma le whainga panota, whailoa ma le whainga notu atu le epa ma le HRPP, i le tae au o le astona i au te le iusu mai. E tā pena le laulau ma le tātou polakalambe o le tāno awa. Ka mai tu le epa, e wha pe whea o le tupu le nei mea, o le whaia ina ma le malolo le HRPP. Patu lai mai aini tangata e le i o i le aonga, mai aini o lātou whailonga tāua loa, ma le māna malama, ma le ianga waa. E tai ai le malo Samoa. Na whaafewheo na tupu le nei mea. O te ofo. A whonga Samoa. O te whaamanatu i a te oe. Le whilinga le nā le au so o Jesu Kiriso. Le aini o lātou wanga waa, le aini o lātou whailonga. Ai whamai a le li whaola, o te whaia o tau. Ma whai Faiva i tangata. I la tau ia na o e asu le ipuwai o le ola. Ma papa tiso tangata. Ma o a o tangata. I mea na o a o tuwa Yesu ia i la tau. Na whawhea na o a o Yesu. Eli ave di universite. E papa i ngala pe ave di universite i Jerusalem. Na o atu Yesu ia na soo. I le tautua. I le mulu o la tau vai. A o atu i mata upu sili o le alofa ma le whaapale ma le whaatua. A o atu i sa vali ese tauala atu. I tala whaata oto. Tala whaatusa wai sila fia le e Yesu. Ile ia ongalo na uso. E whai ngatao na mala malama i le poto whaale atua. A o awala ia. Na tā pena le li whaola e aoa o tuai o na soo i mata upsisili tau wala atu i whaata oto. Proverbs, tala whaatustusa. Malenga ngana whaafengo fie. O na mamala malama i ailo na au soo. Ma whaata i tai ai. And put them into practice while they were spreading the word of God. Io, e le si le tala le na. Le nala. O le tūlanga le nau ia. Ai o te toi whamanatu fo i atu. O mantua le perfetto tanielu. Malona whaamatala ina o miti le tupu. Nā vei tāni elu tongi i le lua o liona. Au te whatu saida whapena le sunga lauli al mali atua. O lewa na whawhau tangata e whai se mea a le umai le ola lauli a ia sei tia ai lauli malona sao le tonga. Ma wha uma ai malona Korea, malana ngā ruenga, malana teutua. Wha whai o malo. Wha tangata whai pisinisi. Wha tamali i. Ia na Faiva whaafale upolu.
Ma ona Faiva whaatausi a inga. E tautu ai le kalesia o lona nuu ma lona ainga ma le tu malo, male atu nuu ato Samoa. Pa pena le whainga lene whai ai. Throw him under the bus. Tau ma whai e tongi le whale pui pui, pe o le mena whai, i le perofeta. Ia tāni elu. Tongi le lua o liona, ma le manatu o tangata ia, o fita le tupu. Ua maua le mea ai a lionga. Ai o atu e asi atu. O la e tā oto le le ia tani elu mo mili ia liona. Fusi liona. Ma kisi ai. Mili o lato fulu ma ulu. Ioe, ma wawa ai i nifo ma ai o le liona. Ofo tangata. Na matua i ofo tangata. O le ale wingo le mea. E matua mamana whainga le atua. Na whaasau ina ai le tama lea o lauri. E peo na whaasau ina mai e foi. Le perofeto o tani elu na tongi. I le lua o liona. Mai o te tonu ai. O le tama na fili e le atua. Na tāpena e le atua. Sa le lei foi lana tautua. I ona matua. Ua whaamanuia foi ai le atua. Mauna matua. O lona ainga. O le au whai ngā luenga tutofi e le atua. O Samoa ua te talo mo le tama leo. Leo o toi whafo i mai e le atua. Toi tuu iai e le atua le awanoa. E ui na ua vāle whangatia. Ma mea na tutupu i le ala. I lana whai ngā malo. Aia. Nana sa ia le lafo le whaaloalo ma le wha mua. E pale ai le tamaita i pāle mea. I le tofi i pāle mea. Weta Schuster talo falava. Alo le soifumria. Losi papali. Ole atatala le tātou leina. I nai minute o totoe, a wā le awanoa, e whaali e fo I whina ngalo le atunu. The people's reaction to what has come to pass. The outcome of the election, the general election, the expectation. Wā ma fo whongo tangata. Tolu fitu tasi lima iwa tolu, o hawa noa le lei nei, e whaali e whina ngalo le atunu. Pe e te FAST, pe e te HRPP, pe e pole alawa le pati, pe e te SAPA, talia ma le whaaloalo, lau whina ngalo whaalia. O leo o tau silsila, wa ta oto a tātou tau le lei, wa tuta inu maneia, wa papafu le olo ina u whaasau leo peti mamanu, sau noa sa moa ma tu lei le atunu. Ioe. Tato wo leina talo fa malo so fo munria. Ya malo so fo munria do shuma ya kawa. Ya. O weta susta mo leina. Ya sa no ia no so. Ya va tai foi mana tu mai foi se ni medin tu nat. Ya do tongo e va tu pesina o vai na rene tu la re. Malilo. No mai no mau mai kalmo foi de kala I mongi mar kala kore para fai foi esa hora são ngalo sunga e fai mai pe ofo nga kai o ngale wo paroka I nga kai re ko finga mai pai longa mo lunga ai ka kilo le rai ko congregación pa ia le tua e ko fiera kun kam poko mai kam fai longa e fai nga ruenga re ko Diela. A kofie le kua kama vale. Le fe me le fiona pa ia le tonga kofie le tua kama vale. Nga ke e fa e venga le fingalo ore kua inguisi. Madilo.
Tulanga foi la nga lo ke karango ku wai pe va foi singa wai vai nga ni kula ra pe. Tai lava. E le va pe e fai longa e va pe popoko o nga va pe me le ko ya. La va kula de kofi le o ke poko. Ia. O e ke do fai ma lo o e ke do o e le ai. O le ko poko. Ia lava. O le ko poko le se ko varia. Au si na bada ko ai le lo fo da kungu. E se bea la kula i mai fu. Ali lava. Por kuranga nga lo ka fa so ko ya u ya ngi kula ra tia. Tai lava. Na ko pia le kuare au va ala ye ke mingi. Ia lava. Ya, o au va ala e fa va wa e fa va wa mingi. Tai wata. Ia tai. Talo fa malo se fo mria. Malo se fo lo so te. Talo fa lava. Ia, a ro ka. Sau tau. Ia. Ia, malo. Tenga pawale mera si mal malambai fa malasu. Ia. Tenga ba liu se si ya fa de ma ba. Ia, na maliu le. A maliu le tavale. Ia, me valna o le voi ta tu tilo iai. Wale na lua le uso le palota o lo fatali le famsilonga ma le faiunga le aso e la waile iunga. Ia lea la ua manu malo mai nei le palota. Lea la fatalitali le teime e la waile iunga o le maliu e le tama le whalavalawe tau tavale. O ki sa wai mai nga. E li se me o a whainga koe o ai kuha kanga la verka. Oh, okay. Ai pi kongo fa sa o nga mka o pue li se si. No. Nga maliu. Ia, le me ta ua la nai sao mai. Ai kongo koe fa sa o i foro ka mka o punga fa mole. E nga me o a penga nga maliu nga kaya farma mai. Lope aina o le manua, ai pe na se manua pe o se. Mal mangu. Okay. E le wai dem fenga se si pa loka pa. Ia ia le toi fa fo ila le upuluna, ai fa tai fa sa mai. Fa sa mai ka punga fa mole anga. Ia, malo fa tai. Fa tai uso. Kai la. Ia. Talo fa malo se fo mo. Malo se fo la opción sa bea. Ia talo fa. Ia o mara ya ko po vai fa le ngol ke fo. Talo fo tina. Ya, ma ngai fa sa volo ia o le nga a sa o le de la opción. O que le lo polar me de ai fo fa umi ko e ko fa que la ko ma fo ala wa uma mai fa luong fa la lai ma lo ale fa la wo kwa que de ale bala ai sa le la opción e ala nga mo ka wo fa mang ye nga ye de sunga ya la audi o nga le fa so ala audi kala de o le ala ka ko pu ya le ala le wo que o que va ai sa le la wo fa o ya la audi o le me wo mang filia o la audi ia malifas a ko langa au malanga ia o le wa ku mai mole ia ke le la po ai si me ko ke le fo ngu mi la ko anga pa wa me fa ma lo e ia o me fo ngai ia ma wa kai me renga pisa o la wa uma mai le me ia o ma ki ngoa o le fast bo ku la ia ka ko fa ka ia o sa ku sa nga ia mo po ia ni ka di mai le ku ka di fa dia le si mea tina leo te whatua nei. O te ofo i la wali i nei le a lolofa. I le lo o tangata lango ia i lātou. Sa te tau loa o na lātou wha malu lu i mawhatianga o loto o tangata. Ua mawhatia tangata. A o le whaia le am wha mai tātou wōl whamsinunga. E na o le a matai o na wha feita pēr i a tangata. Ia ma lātou tutu ai pēr le afi i loto māngango tangata. Leo a matana give up tangata mwhape se. Whai angi mea valea o iloe ma mau le malo ai oa e whai a fo le whao la tau ai le ngona o tangata. Ma le mau ai fi le mu. Ia, ma umi ai fua wa kaunga sa ungi le malo fo we o e whai la ko whakulanga. Ia, ane ia, o mea fo iar ko inga mga o fa umi ia ma fa pisa o ia. Ala ua ngai do le o maukua umanga nga si lima uma le aku wala ko rol polonga wale nga polonga mai sa mo. Whaftai tina? Ia, lelei. Talo fa malo se fo mruia? E fo mruia la usiona, sa vea? Ia, talo fa la. Malo nga lua i la usiona, malo ko i rive. Au ngai mo na tu waku
Tai. Mo ku ko lang. O palong ku ko I. Malo pa kai mo me uma. Tai lo. Le ya lo sao mo le ku. Ya o le fu ka malonga lo, yo le. Ie la. Le ka ngata malonga kai. Ai sa wale ku. Manga il kala polo ko ni piong sa ngo. A fai wa wi ma ko mo le tu o se. Ko fa sang ka uma. Ma di la. A fai ya o le tu ma o ke lo o le ku le o folau. Ia. Ia ma se ko fai on ko ke. Ia lo. Le o ngai o mai le tu o wa lo fai le. Au ke so ka wa I la u sa ngo sa ve ai ko inga wo le matua. Ia. Wa ti apiato. Ia. Ngai la u sa ngo. No se la ngonga fo inga le no to I va ya ko ni kam. Yo mori au. Yo. Lo o le me ka o le makua o longa loko Samoa. Oi, moni la. O I fa I lo mai longa lo fa mongi. O le lava se malosi malonga soifua. Ai o longa loko inga I maua Samoa le o la fia. Ma di la. Pa le si mea le loko ngi ko I. Ai manga ia lau sa wanga. Ia pe a kawangi ai se fai kaunga. Ai fe na malo a me se foile. Fio ngai ala uli si ko inga makua. Lia lava. Lia lava. Tau mongo mea savea. Tai. Tau mongo mea koe paule ko yu kai ai ko ngol mongo fong. Tai wa e pitia ia so vai vai. Ia. Ai sa ngo fo I fai malua ngo Faiva. Ma lia lava. Ai nga ko fo langa fau ku ko ngo. O le si foi malo si anga leo la uli male. Ma lia lava. Ma lia lava. O inga lea. Ma ko le I la fo I. Ia ai pe yo. O ko yu kai ai ala ko ke o mai le. E vai malu ko ko ngwe. Ma fu ai o nga maua lo ke le ke. E kai kai e me se I la ko lo ka. Ia ia va kai le ko le ko ngo me ngui le. Ma lia lava. Mo ia fa va ro ko. Tai. Ka tai le lava talo mai. Eu Faiva kiu ke me foi Samoa. Raftai. Ia, fa soi fo ia. Ia, lena, raftai o lewa pitia mai stasi fo ita mali ia so vai ngama. So tilo iai. Ioi. E la uvava ai iai. O le to ina le nei. E malu ai le malo. E malu ai fo I e le toi masalo salo ai la auli I seisi tai e tu atu I ona utafa. O le ta mama tua lea. E le wha ngutu lua. Le la whai atu sao le tala. E le tala pelo. E le uu le moa e tongi le afa. Pe uu fo I le afa e tongi le moa. E le whai kengi. E le tala noa atu I, ma tala noa ni I, e le su e mea foi. Ioi, o le tala sa o le nā wo, nofo mo mafo fau iai I le vasuna se I ma vai atu nei. O te taudu o atu o le mauta I fungaune, o le malae ma le lao ai e fio ai le sa oli I atu wala tau pa tino. Ai musu mai I atea, e tsile fia li le atu. O oe, e sao au tala mau upu. E whaafonga fo I la uli sau tu o lala ma sau. Ai musu mai e ia teo. A ia e alofangia le to ina lea. E whai mai la le sau luanga lea tuala ia teo. Tau pa utino. Au whai atu loia e te loe. O te piyamba iai. Mai o te momolia fo I le savali lea ma le swafa lea o le toina. O le tātou ta mā. So se teimi e vevesi ai I le mauta fono ma le paramene. E tu e fuatea a le ata e faisa na tala malie. A e fi malie fo I. Ma fai maluo na Faiva ma na saunoanga I tono le mauta. Le ama se mea pa ai le saunoanga le toina. E tu mai fo I lava o le to fae mapo. E le tui mau salo le pale mia po ai
e anga i ai le to ina e tala no ai, ma whafauni mea, nisi mea ese i tu atu, tasi alo sila ma eva ai ma e whalongo, ia te ato ala pe ato, o le to ia ina e tumu i le alofa, e alofa isu folo umal palmene, e le na o le fast, e alofa whaata maa pei o na talii, maona, afa fine, tulou, taulangi, o sui uma le tu malo, wa afi o mai i le maota i tia whau. Ioi. Ai, toi mawhawhaula i le tala lea, atu la epa malona sai. Leo o fo i a limongi mo i latu umanei. E matua ofo pe wha pe whea, ona fili ma pa lota le atu nuu, i ala auli malana vaenga, e le aini o lātou to mai, le aini o lātou wangawaa, le aini whailonga mai universite, e whaafoe ai le sā o Samoa. Ma tai se whainga malo. Ai au tō whaafonga lai le pēo fasili atu nei. La whawhea no tō tala noa mai whapena, o le no tō tau muri nei ala auli, maana me ko kia. Maana fuafuanga alualu mamao, na sāwa vali ai i le ala, e whai le whaato sina malana campaign. Ai whawhela no tau tala noa mai whapena. A le na tau tau muri nei, e whaatai whainga la auli e o ai e momori le tō whaa, masa ili tō whaa, mai le atu nuu a tō mai tu malo. What is that? Ala albe tau te tau muri ai. Ma whaatai tai fuala i bea lauli pēr whai tau te iloa e valea la auli e vailo na ma whau. A le ala mele la au tō whaafsanga i nei. La au tō watu nei i le mauta whono. Wa esele me nofo mai ili tangata ele i alu sea onga ma whai sona whai longa. Ese a le afo i le poto a wa uina. Ese le tō whāna momori e le atua. Dea la au tō wo tau te whaalongo i le tangata lea onga ai uu ilona lima le malusi anga o le tofi pāle mio le atunu. Whela e tau te o mai i mo tau whaupunga ia. Ngā o mata o mā siasi ma le māta ngā au tau upu e le lafo ina ua tau malolo la e le mea o le mewhaiona o tau malolo whatamali. Le mea le nā le tamali. O le mea le kangi au we le ma whakangisi solo le awala. I le kangi vale. O le mea le nā le mea le tamaititi. I rei loa se hawa whata ma se vānu nofo, ma le vātu tō i o tātou vānu nofo. Mea ka miki. Dale mea leo no ofa i atu. Whai tete i au tō upu e talafo ma au tō winga māta ngā ma leanga ma le māsi asi e whai. Awa e le tūwha wina au tō. E tali atu le tunu. Mai au te le no fumo wha valea, ai au te le tali atu, langa lo tiute man matafa i le nā. Ia e loa ma sila fia i le tunu. Ma fua anga o lea lai ona, langa pea. Ma tau ma whai e tutu pea le afi i la ngona o tangata o le teimi nei, this is the time of healing. Ale whala o tūtoi mai wha aolo a tau le tunu. O le teimi le nei e fo ai la ngona, ma mawhitianga o le atunu, o maia. La toi toso whatata fo i le atunu, utalo whai. E le ma whai lewa. Le mele manao, ia nofo ma uu le pawa i le lima. Alofa i tangata nā sa la lango i a te utau. Wha ma whana ia i la tau, ma fō lātou mawhitianga i o lātou loto. Ai le o le atiri ai o na tutu o le afi. Ma whapena ai. O na sai. E ese a le tau vaenga na tusia le kola ma le la penga ma le pūlenga e po le ale ngole mea. Ese tangata e ta o economist e ilo lātou poto whaapitoa i le fuafua ina o le
ta mau a inga o le atunu. E se senga te le na o le tusi o mene i o anavatau. Economist len tusi o le anavatau lele. Pānoa mo ala, sau ma le whailonga. Onga onga. Le māwalunga. O le wha mau popoina. Wha tūlanga ina. Posi posi ina. O le ta mau a inga o se atunu. Tangaloa Eddie Wilson na le leisi. Tangata whai pisinisi o ia foi o se alii. Te le to mai ma le ata mai. I le tūlanga. O le economist ma e man malama. I le whaasoso ina o le tamao a inga. Ala ke eke roma le nale. Lesi whai pisinisi e te lelo na man malama. I le economy. Pa o le tamao a inga o le atunu. Lau te muia o le nale. Tā lātou iei o. Le fionga ia te o matavu i le nale. Le i a taua paunga. Le si fo i le nā. A li i e yeilo na tamai. Le nā fo i tamali i yeilo na tamai. I le whaaso so i na o le tamau a inga o le atunu. O tō se silei. E se a meo economist e se mea ta o bookkeepers. A e le fiu talamoni. Reti si manu talo falava. Ia le la tina. O ia kai umbi fo o matila. Talo fa malol se fo manuia. Joe J. King. Talo falava malol se fo manuia. Losi papali. Ia fa pe fo i le fiu. Ia o isi banga ia. Tu fa le tato por kalambe. Vai singano. Futia. Ia whapea fo i e ti ngā ana whaalonga mai tangata nei. E le tu whawina i lātou. Ai o lava. And that's what I'm saying. Stop crying like a kid. Stop crying like a kid. O ia tō te whatangisi pei o tōni tamaiti. Ma o le teimile nei o te tau wai. Ona toe wha mawhana whanaina. Ia loto ma nganga o tangata le nai tū, wa o le tūle nei, o le e fia ma pāti lima. Ma o e whai tālo sanga. Ma momoli le vi inga o le atua, ua tali wha aliali mai le atua, ao ina, o lo whatangisi tangata. O lo le mautonu tangata. Whai sau tō ngā luenga i ai i tangata. Stop giving them false hope and stop crying like kids in front of them. Nā le whaaloto vai ina i o tātou tangata ina. Mala tō media. Ioi, whai tō media so ia. Ioi, ane ia la lafi whaale leipo where me e hoa ngā i ai. Ma whai ni tala sao. Ma mamoli ni sāwali sao. Ni issues le lei i le atunu. Nā le o whai mai, ia. O mai la i le kako kola, ma le kako perenga, ma le kako, o ko kai o le amanguia le a kai fia se pulu afi le a. Tell the truth. Stop speculating about all those false issues and stop crying. Stop making excuses. Yeah. Ele ama se si o ko sa ya le atua. Molo. Mai ya, ngā maka upu a. Wha mai mā fau fau. Ia, le nā. Ua... Ona o mai leo la tala e wha pupu o tuai se manatu. Wha mautuina e fōi se manatu. E tolu waki policies leo o mai nei. E leo wawa ai atu o te tau. Ona toi tangai masila sila le rei ai.
Whaamautuina le tūlanga ole anga waa e tai tangata. The true confirmation and conviction of leadership character and personality. Ia tangia ai I le malosi o le teitainga. I le sailingo le amio tonu mo Samoa. Whaftai le nalu wau. A mata na tafa le whiti ngala wau. Mea len manatu ila auli. Le la ua mai le FBI ma mai le lato. Le lato fo I ofisa I whatu I Wellington. Ina ia saili le amio tonu. Le mariu tu au toe whai ato a watu leo leo I whafo. Lua. Development of resources and investment. The omantal no ilau. A tinae ma ia whaaputu putu tupe a ngai I mea te tau o na whaalu ai tupe. Investments ina ia toe maua mai tupe. Ia tinae ia ua fuafua. Male vaengalo na tolu. Unite the people. O tau le pisa a, whaululunga matanga luenga le malo, au whainga luenga le malo, the public servant, awane ngalo ya te o tau o mau, ele fulio le ele. Wa te tau o na vea le whaatita ingo le lua awhi ma le tasi. E fau ai le tō whao le tai au le nei. Malau tau tua. Ia awane I lalo ane o le se lau pasene. Tau tua le malo nale. E o mai pūlenga mau. Dala fo le nana lai o na tito le tātou whainga malo ma whape nā lava o na le mautonu. Ona ua ese tu le epa ma le HRPP le lua awhi lua sifu ma le tasi. Ai o tau muri e tuai ma o tau. Mau tau whaalongo pēr in tangata ua le ai. So la tau malo si anga ang. E whai I le malo. Nā o le malo si anga e ta lepe ai le malo. Le ala boi uana ma lepe. Tau te toi mana o se mea whapena. Alofa oe I a te oe. All of you from the Public Service Commission. Government public servants. Whaululungo matanga ruenga le malo. Mana pisinisi tu mauti. Alo lofa ia Samoa. Alo lofa ia Samoa. O loutou alo lofa fo I le nā ia te outou. Ma outou tai to lua, ma outou whanau, ma outou ainga, ma e kalesia la e la le bea le on whameo o kerisiano. Ai le a mio wha kerisiano, o na on tangata e o le lotu ai le tausia, ma ta upu, ma whateitai, ma ta upu, ma winga wha kerisiano. We are not Christians, we're just church goers. Yo, le mea le na. Nā leo ai le loko e whewiro I e fo, ma tiriri, tala la I fo I o, ma pisa o, ma karango I mea sa whai, I le vai aso. E le whalongo I mata upu siri na le whai. Ea lasi anae pa ila. Mai ia lasi, mai sao lea o sa vea. Le kampiun komiki kangi va vale fo inga lele. Mommy, he took my toy. Kangi si o solo kamiki ki ma avele me ka alo le si eat it. Pau to no fo le ma fa malam o to loto. Ma fa te tai ai. Dai tango fa tu stusa de melea. These are cry babies. Yeah, no, well, you see, old, crumbly old men. Ja. Tolu se fulu whānu fōa o le fast. HRPP is fulu mo le tasi. Ja, le SEP e tolu. Lea, hapena fo I ma le independent e tolu. Ona tātou wafe I le I whanua I le nei e fiafi. A moe moe sa whaamili ina oi.
Le tātou talanoanga fo I whaasama noa. Ia kau karanga whaasama mo. Ira ngehi. Ia, whapena fo I ona anga leile. Tua whapoi mai se upo le atou sa vea. Tātou tau I tai au. Ka koe spa fo kai au le. I le Gagaifo Faiva o Samoa. Mālole ngā lulue. Ia I lātou o mānawa ngā luenga le nei a fiafi. Ia, ma ua tāpena fo I a ngai I Maota Malawa. Anga le leile atua I lunga o le awala tele. Ia, ai whapena fo I ona tau nuu malmanuia. Tali ngā sua, whapea fo I a osi ngā taulanga le nei a fiafi. Ia, ma whai ngā malolonga I se teimi o I luma. Ia, tā oto ma afu whatasi li e afu o le lofa o le atua. Ala whai le tai au. Ia, ma whoringa I le atua. Fusi la palapa o malo ma momoli. I le anga le lei o le atua. Le au whai ngā luenga o le sifi pō o lo o a ngai mai. Ia, mau fo I lo tau. Loto matala ma ia o tau te whaata mala. Ia. E tele o nisi o tau e ngā lulue ma masini ma ai, ma mea whai ngā luenga ma ai. Ia. Wha o ngā I mea whai ngā luenga aere o rongo wha ngā sisi mea. Ia matu le nā mea o le mānawa ma o ma ave mea whai ngā luenga ale company. Ia la ave la, a o me whai ngā luenga al sifipo. So le, tua I o le o fua. Pamanuia o tau ta mam tina matua, ia e mai se fōi. Ia, o sunga I whawhengainga mō nātu whalitua I whata whaitaulanga I fia. Le ta mamatua, malolo man malo, le toi ina, pensione ia, ma mea tanielu ma le whalitua, a o iai la tā whaonga ma malolonga fo I Samoa. Whatalofa whapitoa lava, I lau sunga le toi ina. Tine tali ngafa ma le whalitua, ia whapewhone no whaalo ma le aingali I Kalihi, I Hawaii, ma le pulenga o le e whakasa. Ia, e mise foi. Ia, o tātou te tai I Samoa, tai whane malo, te tai wha le me le atunuu, le sauwha inga fo ia. Ale pa ia I a inga ma te pa au, ia whapea fo I whale upolu o tō whinga. Ia manuia lo tātou tulu, le nei vai aso, ma wha manuia wha pitoa lava I lau te talo. Lau a fionga le komisina o whainga panota. Lau a fionga le wha sina to le fōa tu ia whilolo, John Alexander Stanley. Ai maise o lau au waa, le to o fia afe o le au whainga luenga. Ma na watu e ngā lurua le tau mau. Le whaatino ina o lau tau tāpenanga. Ia, ma au ai o tau Faiva I le whaatino ina o le pānlota ma le filifilinga le tunu. Ia whaamunu atu le tua I le wafionga to le foa ma le ainga. A pia foi le au whainga luenga atoa Samoa I alo matama whanau o le tunu. Whaafitai lau tau lava papale ma lau tau onsa. Ia le whainga o fie. Le nei vai aso atoa, ia iai le loto matala, ia iai le whamaoni ma le mana o ngā ruenga le atua ma lona nganga pa ia. E musuia o tau ina ia sulu pēr ma tu mau, le whamaoni ma le ami o tonu, i le whaatino ina o lau tau ngā ruenga. E le ia sesi o Samoa, o au fōi lena moria le upu lea I le atunu, o maia, o tātou te ainga ma uso le lei ma le masalusalo, ma le le whaatuatua ina. A le o whai atu, ua la lafo o mātu I le atunu. So ia tātou te masalusalo. Tātou whaatuatua tasi le atua, ma le fionga le whaasina ma lana au whai ngāruenga. Scrutineers, ma I lātou umbo whai lau tusi a sui whaolioli. Ua tō fia fo I lātou. E whaatino ina o lātou tiute. Ma whaia le mea amia. Tonu na paulu mea tātou e whai, tā puai, mā ta talo. A ea. Ia le nāla, ia. Ta mamtina mātutua,
ia ta au i le leile tino ina ia mawhanawhana i pō, ia whapena fo i le ao, a o lātou fo i o ngafa ma le tausia o tātou mātua i tono maota malawa, a watu le whamalo ma le whaftai i ngā luenga le leo lo tau whatino, i le lo toi whale. Whamanu atu le mātou ta mamatua ia masoe, Iosefa ia whapea fo i tui maurunga ma le whaltua, na i tō whawhine, e Rolindi ma Fortino, ia mautou umalawa o ngafa ma le tausia o nai o tātou ta mamti nā mātutua. Ia whapea fo i maota ngasi ma whale o ta ngata mātua, le whanau ia o onga, ia, maruia ia a ongolo o whaafasanga i mole atunu, ai misi le whanau o wa o leso, lena toi amata i a onga le whanau i Samoa, ia ono o le tāwhia fo i ono o le tūlanga. O le pepesi o le whamai o le Faiva pona iwi. Ia o le tala lea ma le nganga whanalo, o le atatou o e su o le peseli i atou sa vea. E whaamanu i atu ai i a te oe, ma tātou tau ma vai e le nei o fiafi. Whaamanu i a whaapitoa le mātou tina, leo rua i ali i so alo, lafo i tele, whaapalepale mata o le lofa, tūmanu vao la vea, o lo o whaalongolongo mai matapua i mai mo tae si o mātou ainga. Tasi o le tala maria le whatu nei. O le so, o le se tasi o vaenga o tala whaasolo pito o Samoa ma le Pasifika i to tono o New Zealand. O le so, ia, ua mai o le whainga palota ma ua tula i mai ai i o le fionga ia whawono. O ia lea whawono Laban, o ia lea o le ulua i pule nuu, the first ever Samoan and Pacific mayor for Lower Hutt in Wellington. O le ulua i pule nuu lea o malo mai i parota ia whaitu malo, ia mantua. O whawono Ken Laban, e mai lo mātou ainga sale pātū, alona tō whine ia le to mai tai lua man vao Winnie Laban, o le matua o le ainga sale pātū, i te tonu o vaiala mota. Ia lea fo i la ua, na fo i lau sidafia sa, vea fo i le to mai tai, ia lua man vao Winnie Laban, ia ma whaipule o le leipa, si e o ina avea o ia ma minsta o le matanga luenga sa unga lue ai, the Ministry of Pacific Affairs, mo le silia e le sefulu tausanga. Ia lea fo i ua pale mai i alona tuangane e avea maulu wai pule nuu o le ai o Lower Hutt i Wellington. Le lau mua o Wellington. What a marvelous stepping stone and a marvelous milestone and a record, an achievement. And congratulations, Fawono Ken Laban. Yeah, man real Faiva. Yeah, si tu akulala pese zale ato saver. Family tuai fo ina mato anti lave afa masanga po la ulu e kahuku e la ie mahuai ia fa pe fo i si to finepele ya Yvonne ia male tu mai tai Yvonne ma lona ainga. La tato wo tale pese le ale ato saver. Le pese e usu i aso e mana tua ai tina ma tama ita i lale leio le atunu. Pe ao o ina tuu whaatasia i le sauninga ma le saka la meta o le whaai poiponga. This is the moment wa lale lei pea oe le tina ma le tama ita i Samoa. Soifua ma ia manuia.
atasia watu ulo to atoa o oe olela o Samoa olo ua lofa mo oe ele uma e tu mawea si o